Aquapa no Coffin, a choir of the Bible, a yes of one, a beer of Mount for Howard, and now a Maya and Tomfo, and a presidential global African heroes honors, a man divine initiative award. If it's an Adoya Nam or Duma or yet Wagana, a coaching Prophet Joseph Mensah, Angels Dominion International Church founder and leader, actually say, yes, I'm whom we are our Bible. You need a free Israel, a bachelor Bible king. You can't how children will be a Bible for baby, breaking crying another way. At the crack of our hard by, so Bonnie bin Wako yet will be, say Yario, Sasuchu, Sensation, watch all the accessory for ya, and one every crowd in that bay for near you be on some. If you to make us a why you soon as see Bonnie from a patacho and one say your drone swap, what the more and Nam one out. Only Prophet Joseph Mensah, Asia Kumasi, Etimatim, Tabu Bola Johnson, Accra, Amasama, Fabian Johnson, Javers, Ukoko, Trado, Sabishi Ami, JHS, the Prophet, that was 055 4477 959 0504 6041 number one radio station is 104.5. Italy, Germany, Australia, UK, and then you may be live, voice notes, number of 40 edition. And you may not know a question in London, 9 p.m. to 10 p.m. And what I would DJ or Brown, number 0599 349617 349617 malaria. You have some so by a movie. Yes, what's one of the the colonial balance, the other as you do. What's that of you? Colonial balance. Oh, this one. Colonial balance. Okay. Colonial balance. malaria. We're drawing time ever mixture. When you meet for Joshua, now when you go to be there, I don't know. Now when you meet Masaso, give me a pair. If you are somebody be so, now when I see somebody, I would do. I want now. What do you mean? Can't you mean? I'm not so at you. You are here for a fearful at all. But some do a fear. What do you want to see? What do you want to see? And I said, your friend said, you are be at you. Yaria, would you not the hospital? I would do. Passion is a hood. If you do a good dance to anchor, a bushia or what yes. Say no upon I want why on a bushano be at me who be and what day power. I can't some percent found nada no yaria. A damn box, someone who do it. And no, you're supposed to me. I'm not quite Joshua. I think of and we are somebody may be so. Challenge to stop, but there be a counseling emergency. Near the power to us. There was a counseling emergency 1-on-1. There be a counseling emergency near the power to us. But still, I can't at Chumakadia. Also, Bessie Joshua Junction. Coming on 0540 44 70 00 0540 44 70 00. Ena osada yale no edimame nkame ko ne nchen say 104.5 enti me ka kira me bla ena me kunu sei
odintini a mo se mi nko ne won ko fa ya sen won mama ye ba wonyame a wodi tumi ye de aseda fata sede ma wodine Israel dombare ma ye kro wotontom no kwasem ni onipa pa ayowuo wode ye wo pa ye dan kwa animonyama eni awiye yedwato ogwa ma mo gya no pagya santeman Ghana man ona etie mi wa manone akitiri banchaye enu Yesu Kristo mo gya no ne aya ka nyina safa wo maniye ene wo kase ye fa di akon e ma wo man ma wo nsa so kosese yie ne adoye ebe ye o man Ghana dia sa no ye fa kwan su pagya mo ahemfo e mo ahemafo teacherfo aloyafo be ka no kora aso wani monyamo a papa ye do mo nyina no mo gya no e wo Jesus de mo me fa kwan su the presenters nyina do su ko e wo mo gya no wo soro ma wona ni da ho na ma wo sunsu mo kankora mo gya no mo tumi nti fa dware presenters nyina me fa kwan su pagya ja usu ne dom me de wo nyina no Yesu Kristo mo gya no fa so na ma asumvienta ma koyenta ma wo donta mi pagya mi no ba ma ja usu di na do mo gya no mi dwa to mo gya se bade fa mo gya no ye mo nku fa kata ne kra so to bi mo nyame amfare nyame fra ne kra agrada wura sari pananu dihne wo so dihna sase so fa dwuma de ne fidu edi so na ne nyina bi mu dia dodo bi a ewura ha no ama fa hodie aye dwuma wo ne dwuma sem so ne sura wo de ma fidu o te ye ka bia ma ye ni apenya ne dia ya wase kan fu de ne o adom ani wo bro ho a wo de adom mo man o Yesu de mo nti amen Yefino ne me ko na ne ena pampole frefa achada frefa pe mi am tira me ni ama me ano no di sini ne beda America de ye na so watanye wo mu America no mewi yesere sebe bona tete me nkuta nanka ne meja nanka na makoka se bi hu yanka sa obasa sabone aka enka se boja titibu bo mposo bayonko na se okoto sabo bi si nua so a ka tire se abo atare yanso enuti na me wa hena na city ejawusu bamponko tonti de she kamera wo bo hie kuma wasebo se tia yesere so da de kodi mani nsam ampamra wo si ebura mampo de she wo bi down for ya down blemu dago maybe nko asidagaba also so ni sebe so de kwa che de uchi Nhyira 104.5 FM mini edi ajawusu mamponko tonti ebo ahi akumana na wakasi betuba gonga jatani mamunyina jo bilise obia ehoya bebacho de adu se Ewaise Mu Nsem sunsun mo de headquarters ani ensem do sopu ahimfie watrase wakanse sitie trebia ne moye den efeni ajamanso na feni ogoro watrase tu vita ne wakwase ho na hetre na wo echese di kosi o yinibi mini di ko motezia all right and have a caveat probit and koso he krobisu ma he ochi krom ni kokobra assemblyman enso ha amansa buafu akwasi buafu brekum nam 1 aye krado mi producer na ajei ampofo mensa sikapa otosumienu mpasaso number 2 akwamuhine chobrika neko Facebook ahoye Nhyira 104.5 FM and oko YouTuber aye Nhyira TV and the entire free same ko isebe so nkonya so amane di wonso atwa so mini oba comfort yebi adia sala enso ewofia ye kamo ni Ewaise Mu Nsem brewo wante bia wa ye ho papa na me insani fa so aye menu round so be so fitamaba ise tema obia ho ye all right diagin se ha obia kabie left right center aye sebe LGBTQI ayasem kesi abeya egum me kan bi atwemu na mampani Mugabe what is here wakache Barack Obama say bema
o sabe yan makwan na me man fa ma ene Obama e twomi kabra mikrom bra na me man pani mini kan fa to ansa na me wia majatu makai Mugabe na Ghana minim dia ba so minim asia ko asia ba asia ntimi ka asia ka kokoasa na dikikre ya ka sei won sorry musuakom nyimaku ahodo chese ba bia bi ho na afedia akoba ne san ana asia jatuma se anyintum asia so be ka ba bia obi aka bi ade bia ano odin ayare rosam ka sie ukai Sodom and Gomorrah when you go pon show message rebe sadia way nti Nyankopon asio mu rebe empo lot yira wanya bone muamu koi mo bia hwenachi muamu koyo mo bia hwenachi Sodom no jademu Gomorrah no de ogo hwenachi enchi besine anama omagogo mo entinsie na odani ya na so sie ka sei abrofa ko dagu no so ojina wo sei ya na nsaguru bo na ayuma ya ko sei Africa ya ko sei wiase ma ya ko sei sia ma kwai na kwa me go metie na sabe ka obi fa metro ana me go fa sabe ogoroto na sabe na ekoye abua kraman abua wo sai fosi alua Mosi fosi baga conference a dog chien and how go nyesi as dog chien body kai le chien abua wa chien omo ko nyesa nkraman ni hu bi da se kraman ma ko fa ni kraman bema na wo nyango ma adini nyansa se ka bom fire dia si da bi me dia man me mpe man se won pokrasi sui kama yi etu atro no fo mempe mi yako be mani to gase so be se for ye no mpe na enyansa ye trase mo be ya ekom ni se ni kamo fo bari fo a kristo bo bari fo asu bia won bia no Ghana edomo mo so yina scientist demonstration be ko so Ghana ase muntumi esa muntumi Ensa demonstration be ko so Ghana ase mutumi asia ka ase ntumi nka na ni ebe se sumi obi aka bi se enyo ma ko foka kamo foka Kristo foka na be ma pa hu na ase oba kasa ye nu busy wura de Nyankopon. All right ya bi atrose sanso na ke bi atrose ko so bro ni ngomo Kongosa group mo nyina ajo enanyumre. Kongosa group on Facebook. From Kongosa group on Facebook. Ona kwa wa Tabonzi, Mame Kwadu, Ajoba Ata, Ebloso Asa Mate Damuna, Brighter J, Raj King, Munya ajo Facebook enanyumre. All right. Kongosa boko. Kwamboko. LGBTQI. LGBTQWA count the Z crowd count. Yeah, Saboko. Boko Kwam. I know a boy says the old is on self way. On say bedroom baby. Na okra, a jamwa, or sunam, na or pie. I said, look, cleaning a man, ye boko and take here, change. You be me, okra, Simu. So, whom is saying, oh, one young Yamia. Manyam na tenkwanje heya wanya bi mu started do mo hihye mo ba ya Matia ma sir na nu mo me say o hwe ma fono anu ma na yi nka se no se me uminya tamfo okay fe no mu se de why nipa ya me asiesie am why nipa no kwa me adai no no okay no be my bone ben ka se na me aboara me li papa na so ya me be ni ma na hye me kura afi na bi mu ahye ase do mo hye me wona ma ono abo no ma start na nanie yes na mse hwe misrao this time there mpa wo hye na kwa me wasem akofa be o hwe saa tumudi fo na mpeso mbe pia santima ne Ghana me ya mprisu oto kwa me eya ade bia ebo man de no me bre nipa de bia so man ne so hwe nyamichi na bonsam kra na oduru edi ntrom wo no
na ko betimi akwa adam ho straight na ka de ope bia oni adam akoka na ono kura wo chiri turumudie nti oku ivo timi de me ka de akowie se sa na menyi ni se ma hye bedwafo kura betimi akwa se aka se we meye mra wo Ghana ha na ka me de mesre nananom ene unim se ukọ achimmamu ne infante some places bia na nanma start a omo so kasa asem we say wuti ni krom no se sa suban no na awo mu a o ma antra ho na nanom so fo mo hunyim mo munya ma amanyofo nko a hwe ye ka tumudi fo mo nyina mo to aba o hwe kwame ene me ka asma kire si e jaiga na ma amanyofo nko a wo man no kredie ani mpuntuo no ebebo ye saa I'm telling you today na nanu form na nsi form because I come here say men to aba nti LBGTRWQZ wo mu nyom to bi ebedu obeka say I me ka say me de me etumudifo wa amoa me ti men to aba na de saa na yesoso na se na nanu ko kama nyofo ho no mu kabom no mu se saa mra we ya nyintum wo ye bema no anu mmonyuma mo anu mmonyum wo shi oba aselepe e ma nabu so e ma nabu tidie ti na wo nanu ye kai Ghana for no e ma chese yesi ye chama mema bema bia benya no me kwa metimi nyanson die ti na to no se oyonko bema to na abefa e ye mra bia e mo o man no ti mesre wo mo se wankasa nso te bia wo mu a wankasa aye odas na tadua ko siasa de ne obada vema siasa de ne obada hai obu onma kwame nyese bia pan wo pe wonim se de ne oba kura hia eti mi de misusu se yenhwe se sa emnawi ye be hye na yakase ti ako atia sa te bia no na Yesu ba bone Yesu ba fi Yesu ba tantan mambofo na tu sa na mo no mesre mi nuanom wo hyem bia me yimpa ye se ade enche kura no asa kira wa adwen family so be kan amen na so nkwanso na manso de adan population no na me kan me Ghana population no me kan afidie so se nipa no yankan ye yi o omo kan me 6 omo kan me 6 omo kan 6 omo di kashan baby ani omo kan o opa ko baby ani with a different name they be different name na se ma ajima unim nipa do de ma ajima Ghana okay enu tie kan ye wi me se ma no ye say ye chat ye ncha me se me die om 7 na je om 7 onsu om 7 tu fa de ba ko no na ko ka de ma ko 6 na so boko de tu come je ma 7 una te je pepe mate me da se caveat ana otene kan enche maybe ahoma tumi na fe akodi nkomo LGBTQI ye de nie ye ma kwan se emfa e yonko ma no to na manzo nya yi ana kan se mesi o mai mu pa adia mu akaba ya de adia na ho design adomo yo so bia ho ye adomo that summit dia ba ya e komo Ghana ha samre ya enje nyu ahyew eno no se na Ghana wadia oh se enema wono de se ye kotugu ball aso enye konsa no ema chese se kuro na bo man ntimi de me ka me nkode a yentwam twede edwam enye ye so mo ye ne sumase omo ye ne no akwachi obi omo ye ne sumase so nchi obi omo ye ne sumase disa na hey ana na papa rehwa me sa no aja manso no ne bofu ye pa ogaba mo akaba beji to bru the dikan bobo we na wodi ne birthday o tiasafo a friend no mommy o che bayre no ma me che bayre o asafo liba ayisi boati me chire won me man happy birthday hwe agi we na babeda ho no ye ka yen abibifo no ye yaso odin papa yen abibifo yaso odin na ye ka man fo fa na omudi nyama bi na ada yen nekadianti ya bi to hene to etu akwani betmanya na jam na kuntru ho wetuma bona mana timi usuma tu se ukutadiem
ukuta diam what me jago fa me yago bema ne to gase ya bi wo say ni mo adu kra no o man international simple aja ma so aja usu aja se kaja za o de susu obi a ya mo pene ne mama no mani modi na wo to unyoba mi si momi unyoba agora si mondi enfame nye unyoba mi si mi wo krunti ya enfame de bu achi mu obi mi de be ma bi abesusu me si de bu achi mu yadu ti se ade bi a ye body so ta se de bu achi emu obi kama so ta se ka asem we se me kan na amafo ni mu duo no amafo anyama asem omo de da dan wo na de mo di firi baaye Nhyira FM e kwama palifoni ni amafo nya asole fo nyina mo so mu kiri de di kan amamo kan Ghana fo nyina amosi akrisofo de to so pa etuya akrisofo ne emu be almost 70% or 75% and go for 20% etumo me say just 5% though. It's just 5% per MSM ni imidisuana. Only 5%. At least of 1 year 75%. Na ema e kwaki 12 MSM everything. Yen akafo ayin every member yen na no mo ado. Omo the Bible dey say that. Oh, Christ some Bible dey ba ye. Ana eso wari ba ko. O wani ba o tun ka so oba me benye ne ba ko. Me benye ne ba ko. No me ba da yen. O da bi wani me no e boni. Me ko communion. Ana erade di dia ka so ye bie. Ana ye say, ana mo da ye sa. E dey say e ma na ye ho Pesami Guminya Enterprise. So that a man of Pesami Guminya Enterprise. It would tell me, or Bob is so fun over Baba Conqua. Yet another matter, say, oh, Primu, no more and see and soon and what tree. Never be a damn cotton. One with somebody by somebody said by you, almost said, I'm from Massa, almost like I said, Munyayo. Almost as I said, the first Bible for Yamiasim, near the dam. And I could add ring. Never turned over, never turned over, never turned over. And then, so be our Limia was me already. It is a idea, Major Miraba, already. Nobody dying. Nobody Kiaba, it's Wale Baku, a tutor Baku, ejecting. No, Hebroni, what Wale Baku. Oh, the Japadia, what you are over who perform with you, to the Japanese Chakramai. Yea, I come on, I say, what be to fear, what as a fool. I will say this war, what as I tell you, I will say this war. What I am bad to my, I will say this one. What is nothing in the Baku? Nana, I'm on my hearing. I was all the CIA, and I didn't want it. Never pa, I want a man as a man soon. I want my him. Or Papa, the woman, 36. 36 no way. Saturday says no. Quite obia on yatiasi. And then I won't know back me jang and move him. It told me that I only that I son to Chiaba. Say ya, Jaffe, no one become home. Bako, you see I am. No, I just a caca. Oh, God, you be a chance a bunting for some medium impel. Bah, Bema, make it so can you to Gassi. Make it the back. I don't know. What is someone? I found to ma Okaji a dank Okojas has a caca. What's if you a damn bear me a sign nine? Oh, no, you don't know, ma. Maybe a dark I clammy, and Umra. A 2 months in the Gamo, but I don't feel crassy ban, or better for being chain, or better on being chain, or better not to idea, and idea to ma. I am a poor war, who must have been a 70, 80, sanitary one about. I'll finish the bar, why did I say a kiba? No, me, no more sorty, no more massage, no more so much. Afraid near the bar. One is afraid here, episode into a bangaroba. Bema one bema, episode ubi. So, what my job is playing? Afraid the yet who said, I don't want to die, Diano. I felt this so. You have to say. Money over the zone. Sabi, from Bato, Bema, and then, none of say, I beginner, or Baba said, poor Yoku Pan, at Bema, Abun. I think I'll say. Who is one about food? How? I don't know.
Oh, what is that? So, Bob, put your body so. I get just in the plan. Okay, me come say Roger for Mr. Mugana or Sansibu. What's up line 020 61 05 499 020 61 05 499. Well, what's up? If I told from Ghana, I have answer. I should have Ghana for. You could say no Roger for. I said, I'm going to Sansibu. Sunset. If you want to have a guy come, oh, Ghana, I say. What's up line Roger for 020 61 05 499 020 61 05 499. I'm going to here. Idea, I am ya power. We are say, idea baba for no human rights, human right, banku, human dear, everybody come pumping. I saw pumping. Make dunya socket. I don't plan your woman. Hey, what was that? I'm that night. You know what you said to be found with you. Mother, hey, it's what yeah, come on, it's what yeah. So, Bama, Ujubu. It is for poor sustenance. Or bar and or bar, Abusha, Abuda. It is for poor, but I'm going to say that we did to be found with you. It is an moment of Quaya, not can the man can say, I don't know who ye, grandmamma, ye teach me to. Bago, I was in one of our pampas. What you to? I didn't want you being free. It's a new way to get a phone. 77 cocoa boy. I don't let them have when the Marinia also for evidence that maybe I'm more amateur. What's up about him? Just say, where it was Yanni. It just said the one them was see. The two oh, studio. Okay. I did when young Mercatum and penny for parliament. I bam by the voices he care about what GNT. Monka. I am in the baby. One was said Ghana for Casa. It was the Ghana for two president and I just say or you to say I didn't want pet or to source at the end of the now I didn't already say a quantity say she care about from Winty. I need to myself the air say a mercato plane. Yet tell me, hey, yet saying your money to your one. Your bunch of said, your monkey, your boy dear, eh? You'll be Bioa, you will come, you will gender, you'll be Bio. I say, Yadi, you are a bit with the Yadi. Na yama ya nim kwa yadie ho yama ya nim bre yadie ho enya se de bi ni ko to abrafo ne so hwe yama wa se yama ho ofe emma ho so ofe obi bitma fa ne de yen man mama ne yetimi na sabia ko sabia nya ado ofo oba na no oba da enya bonni se sabia bi no ko bema adi wa so ja unu se mari ya no mo fele wo ka so e bia na ofele bema ya bia ofele beto mu so sia no mo so ni agi ejimi Jimmy, I know a woman so much community answer. Anything lawyer for the woman of your percent. What chest I you have a defend woman. Sorry, but only come now. Let me come ever medical move to Mumansa. Or me medical, I won't so. I got me that's it. Yaman. I doesn't. I am enough for young for who said Yaman say it is a pound of percent. What you or person want to say? Yeah, Casper, one in the one. You want to make all of you, all of me. I was go to one night. Would you feel? Oh, I would know what to my young one. Oh, let me know. Oh, my way. So, at the plenty. Oh, but I'm coming out. Say, maybe there's some way. I tell him, my papa, what do you know? Sit the floor, I'm your papa. I come with you one night. I want him. What I say? What I say? That's it. Nobody else will never to the basso. True, you're going to be true. Mamma, no voice. Yeah. Olevi. I make the Kaipa. So say, it won't pay. Too much show. What mamma for Debbie? I'm going to move him. I'm going to move him. I that's it. I pay. Go to move him. I just some aqua. Your mamma is. I got some Kessia come live. I want to share 104.5 FM, which is Muslim. I assume Muslim more the headquarters and some those who are here. Now, your first view had already been and what day as some new I say movie. Tommy Kako Facebook Nako TV. Now you're not infantry on for. Producer. I get producer. Alright. Yeah, woman, I say course about your money and yeah, fan can go home. You better also Debbie. Yes, so never part one and to also yes, Miss Simpson. I'm going to answer. Or doesn't he actually say a brand new mother? If you pay me a medakuru, I don't know a bay. I will know a bay.
adifo no pii hyɛ nkɔmtorɔ pii so wɔn yɛfunu wɔn nso min awurade wɔyɛ adufuru pɛfoɔ deɛ wahyɛ yi wɔne mo asɔfoɔ sɛ mo antie no mamfa anhyɛ mo akoma mamfa ne mu nyina ma me din a asafo awurade na ɔseɛ ɛneɛ mɛma nnome aba mo mu na madome mu nhyira anokwa madome wɔn dada ɛfiri sɛ wɔnyɛ nnipa a wɔde sie wɔ akoma mu hwɛ mɛsɛe mo aba na mabɔ sɛ bɛ mapete mo anim mobɛhunu sɛ me na mesoma ma wɔde mmerɛ yi brɛ mo sɛ ɛnyɛ me ne lewi apam asafo awurade na ɔseɛ awie na abɛn sɛneɛ osunsom bɛn wo no me ne Moses Jacob Abraham Nyankopɔn me na mesie 104.5 FM 104.5 FM ko Facebook na eko tie live YouTube so ye Nhyira TV asema ben patcho enye sini asema asie enuaba na gusu a wo mo hwe no se be ya na ho de no ebesisi so apom de no ebesisi so asem bia no oden na obi anti bi na yemfanti onfo enuaba konfo ye bi agia salawo ha bepem ono nso ebeche na dwiro ho me fa se mo akwa ba ya nti nka o ya eja ya ma ne so ma ne nkosoro yes obi anti nka ade moti abo ana sama na abo wo yo what in face saying 23 years 23 obo tinkwa obi ahu ya bi on kasa my voice ne nkosoro me adaruma bye na okrom ne he Esioso finaso na me name papa tonight Esioso finaso ai wo he oboase sese ho ye anye ugusu tie obi ahu de okan ya bi on kasa ho nye kra ebe yi wate mishe mitaka me se umre nso ya ase Nyankopon ni refiu ba okasa so se pa tumi bia ni ho sonim sa me se tumi bia ni ho so Nyankopon tumi nko a so wate mate ebani saying no bia so we beifo ye twaba wo se ye ebani se ne bani sa Netin say me name papa netimai me ma me name papa wo me nko anti o ma nware na papa je mepe timinya be 10 years no na mi ko nsuo se mi ka kusansio timika e no na so bi wo nsuo ni mu a na chihwe me di chinyu bebre timi hu mi yem shimi kamijane ena o say ma me menjane ntibra timi mi ben no Nhyira FM ena o pejane ni hwe me na o say minim no na am si David na o say on de nsuo no obi hu na abra ni pa ne be won kwam enti o ka sa na mi yem hwe me ena o say ena mi papa modern boy o krono so said you bo ade na obi apen na asem no onye me hwe obefa madamfo no say obi sam say penadamfo na am say ai no say me kutu nenim timi kutu nenim na ode ni sa tu miti so afide mpenya me tino me hu ni biem na mi dim ka kofi me kofi ma e ba sa man kan chiro bia mfa bi sam say ma den na me man kan bibia nchire no ntefiti ono na mi hunu niema rekoda bia na oba me nchen oni mi bedin komo tebi ase me ba ufie na se we yare na so we beifo me ka se ma mi we beifo we hu fa na me ma na aba na ni ho aton Nhyira FM so sa de ne besi e no obi a me ne beti na obetiti mi no na insio na ha nipa no ade o chi ni se on pese mesu na say me diare ho tnan papa bi wono no mpe masem nti obeyare ye oyare no ena amude ni ko konfo bi wona konfo ne se mi na me ye no nti mpapa be ka kire me na me se mi nim ho hwe ti mpapa ka se konfo ne se on fa membra odi mi ko ho no na konfo ma mi tete aban bi so no se ni me dane ho ade chi na se me ntimi ansori a chese me beifo no
Arechina se metimi so original wa menye beifo. Nhyira papa mu ja me ma konfonom kofi. Tarechi na me bubu a mentimi nya hwe. Nti e wono mu nyina bejitum se ampa me beifo me na me ye mame no. Tim papa bubu fu me pa no se. We ha me na me nkan chere na mpese me nku obidi she akofa na mzida still minimum hwe. Minimum hwe we sinus me den tim papa bu fu me. Na papa si obi a me pena asem on na me ni je bibia. Nti ekoba we na so wo nsheda mfi me. Nti papa bu sa konfon se obe se me beifo on sa me arena o ma na yen so huntono. No see okay nti obetimi nti confond the consume no ko jare nti papa yere no ho beto no kakra na papa ka jere confond se ne onko tumi be ye ne ma se de be ya me so me ho beto me Nhyira FM confond we ka jere papa se me be ye hye koko bi asenti o me frame na ye nkonkotu nti na me wo school dem kra na on be frame se come papa from me call in si eko tu be ti kromo fo ni mi school fo ni na di meji sen eko tu ama be o ko ntum me sin ko hye bie nti ye call ye no ye duru ra ni mi kakra pe na wo ke si e bi pie fi ra ni na obe chichire mi hu nyina nti na mi gina awo mi ti mi nye hwe me marketing kan no mi ko mu nyina edwane ejame eba obeto asna wo se wo fi ru mo be chire ohunum nyina Omanchi wunyina. Na meti pen aka. O na jitri mi. Ana wo no so. O so pa. So o ka so describe na ne ka se be se fan sa chira me he. O ne ka se. So. Tobika ko Facebook Nhyira 104.5 FM. Ko ti ensa me ofasi okay. Ipato enya sini enya movie asem a ato no. O ne ka se be se we do say. On say Anaconda kese ni bi no. Dia no movies mu no. Enu bia. Ano manchi hu nyina fi na se. Hu nyina. Ekauti. Kamiti na meeting me se da. Wonderful. Mfa mu nyina adwane na aka mepe. Na me se da ma mu ko nja me da mu beji me. Ti confundro no te haban bi. Na odigu once no one sane. O sane no o ka me nan. Nti e ma me nan be hu ni me hu hwi bi. Nti meeting me na me ofie. Na mo se conform catcher dom no say sa wo na o mi be ye kuku no so ti on pese kwa kutu kuku no nti enya botre na de nchi ane chi abun de owe ya fa ti mi na ne be hu no ya de chi na atwetwe na conform sa ba se kuku na se dwane akɔhye kwan bi hu nti mo mesen konkotu ti ekɔ no kwan no na Ekohus ewa baby hu na kuko fefe bi na se mojo se namu se den ewo no osimi nsom na mi be yi kuku nie ma like me se mi som na mi collapse here meniti no mu de mamba fie na o ka chom se mi be yi kuku nie mo hwe se asem o kan ampa se ama yi be fo mu njimi ndi mo hwe se ni be yi kuku nie ti ho no like na menim gwase akam kromo for the bi abejitum say me beifo tina mo mitimi enokra kan bi na man ko school na meninje enti konfon bisa say o shikuku no selebe ya me ho beto me na papa say ni on hye no enti eba asa na konfon ka hye papa say o shikuku ne wie dia o ne mi ko ni krom e o ye bekwai Sabe ya hunhun bi antimi ha me biem. Ti obeje papa 30 million o ye nyina. Na mafa mani scan na odi mi tena motus no me ko be kwai. Mi ho ho no. Mi da mi susu da e basa bi emotia ne nyema hunhun bi na me so no maka hwe konfono se enye hwe didi vloso den. Ti mi nya 1 week no. Na mi so da e se confound me kwesi ena mi papa ere no ne friend no mama no say ama na o ye den wa han say na am say o confound na say mi mesin ko ja no korade na papa ere sama jane no ba be ku ama jan na am say o si mi ntwen no nti na am bisa say na so ye den wa han say na o say onu de emfa mi hu nti mi jane
son in the mean journey. Ti kon ho na confirm ba no se e una o se akra na do journey no my papa en sama journey ma journey nam de as me journey me ni so tin me nti me ni so tin bisa confirm say aden papa yire wu ana o se me makokokun na se ha na me de me ye de kun no sen nipa na me ba ne ho ato no kama me den na a o se makọ tutu me be ya ma me no me da kokun no no se me makokokun no ti mo na me confirm ni akona na ye papa na ka share confirm so ma me bra back ti me kwan no papa esu o just osu ohun de oye ne ho no se amanti de okosu nya na huni mu hwe na wan kan kre na am sin da me kan start me kan o si mi chantronti enye me fort afile kromofo nyina omo osu no si no me egu eni ma se confirm na be yesi na wenti me anka bibia anfa ho no ti mu no ahon kodama mini wiye nti o wiye no na omusi ni nuanom na adena ko bebi se wenya ware panti omunye bi no mokun no mo de fameme so no mo osrebe ombenya ne ntem no mokun no na de kosin bia na mini mu hwe ti enu koda no me papa ni mbeye one because na mi de make bia na no kre ebu am NSA mitimu senda na okofu ma ombe kun timenko pa so onko ebu am mitimu senda menye say tina papa no family dia agro no so obi amakoma wono ho pa nti emu won galam say ni ba ho no na efle bibi work chester o se den e ba no papa say ni sa de obe bi nti enu mo an shida okotuto gold of the day ko fa loto no chaloto no discover no our discover all the coaching uncle hena scan nkra we scanning ina well who scover kumpo ma we scanning sinis nkra we scanning ina we scanning aso okay anya dae baby aya dia si ani kan so ai so o ma we scanning ina or some say anam papa esu tina ye mobo na ye mobo nto o yes anamba no mbachi nkotumbe wa tamchin namba mami wo boase ti omuyi no na misane papa ko ba na kanya sema ninsu na we be burn is kaso mfanto to good emu no do be ye pa me kan san no we burn is kan do to good na so starting yes kan kakra no do nim ko share work chester for jumani say juma so I say sunsun omu yes sunsun bi wo ti na papa obi no nko asori onji bibia andi like on fan hu manya mi nti koba se ombe ya mame entoka ba me nim papa ntem na entoka ba me nim ntem papa me se me nko me mame ho ti me ko mame ho no ancha na me ti se papa ewu papa no so efrim ya re ho sem ancha na me ti se papa ewu ti me ko kro no so no omo se mi na masan so eku me papa nam se mi nim papa die mezi e bi bonni kran papa die mi ti mi nkono enam di mechi no pese we betetem we titimia e be nipa na ye me den kra o mfi ni mo ni di wachi ensio no ko hunu wura mu na o ka support am for no me ko bi o di wachi me de bia me ko bia o di mechi vi ko bia o se mi nkom no o se opema sempanti mi nkom no ti ono so uchi se mesu ana so uchi se merebe ho ti papa pam mesano when wambuano se wa mama mesu nti wambuano no ja amam kum papa ono po yesi o class o ko shebo ti bo na sia na o tware bibia wa yare mpo se bibia no ti o ye na so yesi samankom bae no o china so sa na obu nkotojo o menim na opa me chose o ka chiro m senye me na meko no no na so den nti o munja me menye ni bia na busa fon so na blame se me na meko nti japade me bo papa ko kra mama me mpo pin kra mama me 1 million am de che mama me nsem so mo family ko mama me family bra obo asidon ni kuna na ete ti wona nothing so spirit ngusu hame sa na diko share boy me boy neba
How the sound of the Kushia, a brand TB, you knew baby, I bet to us when Adia come for you, Becca Kusem, Nida Shas, yes, maybe that be a damn wobble. No, that be Yamfana. Adia, what, Papa, come for you be. Me Kwame Gong, him Nabakosem. Adiati baby on for bois de moi, Wamujo many. The Human second Phoebe, almost a jacket, Sibi Frisroba. On no corner, who be a hubi, a gentleman so form team. I'm saying, a busy diabo. Busy about them, Miss Debbie, young fancy and funny cassa. And the Agunasa, my son, a shoe cabinet studio. In the Adia Subacana. Anyway, young Perceiving in Mubia, Huntina, Masky, and a coffin is a Igakra. A secret no more fair papa. Secasa Honfa. Secasa Honfa Coday, and Honfa. And goes of man come out to Cohenetico. What do you pesado? Adiani, what you have for Bogra? Oh, sorry, my young yes, sir. I'm going to go. Ah, Cribizuma and yes, I want it. Because I won't find no more for ye, papa. As I Jana Wono, Omukala, pepe. Name Nimum says you know, Mr. Marco Copa. Ajete Bruni, Mofasi Bruni. Yet I was ma, Yaba, Yatroso, Ewaise Mu Nsem, and will add as Maboswo, Nhyira 104.5 FM. You're from me, Kwame Gong, Jatanini. It's some malaria. Hello there, my name is Ruben, host of Drive Time on Love 99.5. We are now in normal times, so I urge you to stick to the precautionary measures in our fight against this global pandemic. Wash your hands as often as possible with soap and running water. Please do well to augment the hand washing with hand sanitizers containing 70% alcohol content, even if your hands are not visibly dirty. Don't touch your face. Keep social distancing. Avoid handshake. Stay distant. Stop the spread. Save lives. Hello there. My name is Ruben, host of Drive Time on Love 99.5. We are now in normal times, so I urge you to stick to the precautionary measures in our fight against this global pandemic. Wash your hands as often as possible with soap and running water. Please do well to augment the hand washing with hand sanitizers containing 70% alcohol content, even if your hands are not visibly dirty. Don't touch your face. Keep social distancing. Avoid handshake. Stay distant. Stop the spread. Save lives. Hello there. Within the Nhyira akwasi Jesse Nyameche from Yasanka the Ewaise Mu or Chade Nana ni Sabre Yadia Yenina Abo Ehu COVID-19 and inti wabra many passenger for coffee and son of for trotro and as a commercial car here. Who said in some of the only sanitizer I am Afe wabra went to scary Jones Sanso and sanitize a fire inside. Who do feel no home sound. Yenina and Goofy and Fedije and Family at the Ewaise Mu. Nhyira no na ko fi nsia within the Nhyira akwasi Jesse Nyameche from Yasanka the Ewaise Mu or Chade Nana ni Sabre Yadia Yenina Abo Ehu COVID-19 and inti wabra many passenger for coffee and son of for trotro and as a commercial car here. Who said in some of the only sanitizer I am Afe wabra went to scary Jones Sanso and sanitize a fire inside. Who do feel no home sound. Yenina and Goofy and Fedije and Family at the Ewaise Mu. Nhyira no na ko fi nsia if I told me so banner, why do you be Ira? Or hinted you be a hobby, be a hobby, and so the Bahama, a venomous, a menam coupon, a yam. To make him send you moon, a year. He said, I am me. The mammy, a mark with you one and says a year. You are softly. Maybe I never knew. Maybe and a ride. Now, I know your Mrs. Tabon in the session. Okay. And I found a class or book myself. But I won't pay the one grand of business food here. Or do the station will be sound so I won't so book myself, but I may not book myself. Or by so I'm a dreaming. The Hishan and I pay one more thing.
You want to tell me, I need to put on Nhyira. The acquire no say this second Emma or movie friend of mine. And now, with the 2 women say, see the person coming in Sapala, and that's what Tias and I say, who person who say, so what Tias is a navy saying, and I say, okay. And now, Omo send this idea, Omedi or suffer number of mine. Now, in treason and brass of them, and pound the number of mine, and I'm afraid no much happen. Until last month in Yaba, Yaba so suffer catch the Sapala and 1 year. Now, we so now be back. Okay. And pa last week your higher palano will be a friend say, or more palano, please steer. Now, the appointment you groom here, I'm a palano. And the SNS are the above a far palano. A palano says about the fanano sign, a signage, a bird massy, and overcome this. Okay. Now I said, any banana. Amame, the person of Kachama for said the Bia Casse and Shishim. Prophet Joseph and Shishim and Craniaca and Antro. If I told the person, come on, Tiffin, I need to worry me to say. If you feel more nice here, a yellow crab, prophet, Joseph Mensa. If I told me, Mr. Obanoha, why do you be Ira? Or hinted ye be a hobby, be a hobby, and saw the Bahama, a venomous, a menam, a yam. To make him send you, a year. He said, I am me. The Mamunti, a mark with you one and says, a year. You softly. Maybe I never knew. Maybe and a ride. Now, I know a Mrs. Tabon in a decision. Okay. And I found a class or book myself. But I won't pay the one grand of phobia. Or do station will be sounds of I was so book myself, but I may not book myself. Or by so I'm a dreaming. Lahishana. We did in Shaba Akwasi Jessinia Mitchell, when your son can the policeman or Chadiana and me. Sabre, Yadia Yunina Abu COVID-19, and until Abra many passenger for coffee. And son of a foot trotto and as a commercial car here. He said, in some of the only sanitizer I am. Afe, Abra went to scary air Jones Sancho, and sanitizer fire inside. You could do feel no home sound. The Indian coffee and family at the old children. Then she had no 9 coffee in Syria. We did in Shaba Akwasi Jessinia Mitchell, when your son can the policeman or Chadiana and me. Sabre, Yadia Yunina Abu COVID-19, and until Abra many passenger for coffee. And son of a foot trotto and as a commercial car here. He said, in some of the only sanitizer I am. Afe, Abra went to scary air Jones Sancho, and sanitizer fire inside. You could do feel no home sound. The Indian coffee and family at the old children. Then she had no 9 coffee in Syria. Somebody after sports, let's walk a year in Nhyira. One more a page or more fire. Fireman, media today. Uja Marcus, never leave in vain. Never. Marcus, never leave in vain. Yeah, man. Say open information, football. Just say information via open information. Football won't say. Abrabo ehun sam dia. Call Nhyira for no. On Facebook. Nhyira 104.5 FM, Twitter at Nhyira 104.5 FM, Instagram at Nhyira 104.5 FM. Epanisa upe Abrabo Mu Nsem wiase nsem atia hu ahwe sports nese wako eye Nhyira omo a page or more fire. Fireman media today. Uja Marcus, never leave in vain. Never. Marcus, never leave in vain. Yeah, man. Say open information, football. Just say information via open information. Football won't say. Abrabo ehun sam dia. Call Nhyira for no. On Facebook. Nhyira 104.5 FM, Twitter
at Nhyira 104.5 FM, Instagram at Nhyira 104.5 FM. Ebanisa upe abrabo mu nsem wiase nsem atia hu ahwe sports nese wako eye Nhyira omo a page or more fireman media today uja Marcus never leave in vain. Never. Marcus never leave in vain. Yeah, man. Say upe information football. Just say information via upe information football won't say. Abrabo ehun sam dia. Call Nhyira for no on Facebook. Nhyira 104.5 FM. Twitter at Nhyira 104.5 FM. Instagram at Nhyira 104.5 FM. Ebanisa upe abrabo mu nsem wiase nsem atia hu ahwe sports nese wako eye Nhyira omo a page or more fireman media today uja Marcus never leave in vain. Never. Marcus never leave in vain. Yeah, man. Say upe information football. Just say information via upe information football won't say. My name is Ruben, host of Dry Time on Love 99.5. We are now in normal times, so I urge you to stick to the precautionary measures in our fight against this global pandemic. Wash your hands as often as possible with soap and running water. Please do well to augment the hand washing with hand sanitizers containing 70% alcohol content. Even if your hands are not visibly dirty, don't touch your face. Keep social distancing. Avoid handshake. Stay distant. Stop the spread. Save lives. Hello there. My name is Ruben, host of Dry Time on Love 99.5. We are now in normal times, so I urge you to stick to the precautionary measures in our fight against this global pandemic. Wash your hands as often as possible with soap and running water. Please do well to augment the hand washing with hand sanitizers containing 70% alcohol content. Even if your hands are not visibly dirty, don't touch your face. Keep social distancing. Avoid handshake. Stay distant. Stop the spread. Save lives. Hello there. My name is Ruben, host of Dry Time on Love 99.5. We are now in normal times, so I urge you to stick to the precautionary measures in our fight against this global pandemic. Wash your hands as often as possible with soap and running water. Please do well to augment the hand washing with hand sanitizers containing 70% alcohol content. Even if your hands are not visibly dirty, don't touch your face. Keep social distancing. Avoid handshake. Stay distant. Stop the spread. Save lives. Hello there. My name is Ruben. Host of Dry Time on Love 99.5. Soon say more the headquarters and the Nsem do support him fie. Your first out here na on fie do. Aboa simpotem na da bone. Woni mi se nkwafom. Wakwaya wo bi na tiku koso nsu da hope. Ngu odwane os ha okwan. Da manim hope. Aha na otwe be no. Wo se woni mi se na da bone. Osibo nana. Wonim Benjamin ha. What you been no busa ne say, wo pe de oha. No busa se. Wontumi nkasa. No se ani bia enhume entrankwam. Ani bia enhume emfa ne honni. Obe madam for, o se madam for. O se be kutumanim ha. O de nsafa fa ntimu a. Obe ya nti na nipa na yira. Efi ho na so bie. Na nia bie. Ohun bai fo ohun. Ohun baba yin ohun. Sunsun body ohun. Ahan bo fo ohun. Ese akoda bai fo, bai fo. Se ti bai fo. Akoda ni papa na yiri neti. Fred bai ya tag na ohun do onye no ho. Akoda ibre.
we no me say mfa no kama konfo bi okrom ho na won tutu ba ye no nipa bo adem Thomas asewafo nyina dinati ye kokwa enum ya go tu akoda ba ye amu kodu kwa mu a wo ana tinte gamo beta nkoso manchi akoda ye abekaniti nipa nyina bo mo dwane konfo dabi pa no ba ifo Wakoti wuro bi okwa ni pusa de pete won so ono sane ekoi ne mo ansa beko no waka kwada 9 man na hono ye antro mfu konfo da so ja so sa kwada ba ifo ele konkwanche ekotu kuko bi a ayem no kra ahwa nka nsuo e de nambi ni mo jabi bi mu amuta ayo minimum agonfo bi ta ayo kotokugo mu no pa ayem fa nya hwe ko she fom di moja ni nambi gumu sa akoda ba ikugu yetu ama no kodai papa ire no ayare ele hunta se nyina so akoda sa akoda na ye no ami na nyankwa antinu mu de ila so boni beye papa no oyopia no onyi bibia ni ko se ne ba ne ka chense me hu wei no ne ba eno kro wa ni ampa ne mu miji se nya beye papa ncholo tu o ka se sike beba na sika ne ba ampa onza nka asodin okoji sika no ade achi ya asema akora ne ka chi apa no ne be pepepepepe se enkura ba wi sika no ampa enkura wi sika nyina enkura so be ndi po so me ba ifu obi anim papa di abrehwo tim owo ja akoda yi oni bi mame tanso kota penche no so mode fa he ayi na se wanya asumje baifo na eba no baifo no woni du fe baifo woni nan sama kom tisiye ase me ba no wonye baifo ko kutu akoda nim so ni kododwe e pa ne chew se bo me ka che mo koda wonye baifo wo ka che me ama fa nya adwuma Owone me ana mantie timia maso odin ana akume enti munya me bandi bo ngomunya akoda ye anzo ha mesina sema ese India movie utia se de ohwesi ni bia ya shoda trans ya tworo a ye yi oti so mo hwe nenso asema esie obo se ye na asem sie nipa na ko hunu nso mo no we nipa we aboa we nsuo we motia we sama we dan obekirem na fadia ti sen e bra ko hu no obekirem broni fita ko krumo so ko bridge sate kamna si ho ni atu broni no nyina obeka na kwese mo Ewaise Mu Nsem live e wo Nhyira 104.5 FM adia o ha ana keviat nkoso hene ogoro ha iproducer na J am performance sikapa otosom yenu me on pass me sam akwa aba ebe yi wati yantan ko bon so e nsama kuma tie sie yi na se papa bukuru ja so na pa o chese bayi wonye bayifo timunja ni ndibo nyan kasama so odin makonya mi nkwan hyewu e ho na eduru ye yanto aso nti samankom ni bayi no si hwe no bi amfa na nto adaka ni ompa adaka no papa ni so ompa adaka no sadaka no eyifo no workers ejuma eyifo ne toye okay because on you say ono mu no mu kun nti o se ompa adaka no na miswa ye se ne sadoko fakete efri fia basio nti oshia no sinka nti wonanka wuwanka mema okete adaso se like owan keta se omu vensi nana ti on so omu kansa miswa ye mu shin ona miswa yi tum se samankom na esi ampa nti mu hono man ewe na no mde ni tu adakanim sa nti mu na samana ntimi anye hwe biem because in adaka no mde ni tu no mu chichire no omu ya mamre ko isi on to magic ni bibia enti me esi ni me ko bo asna me hu se mpapa bana chengugu ni 9 nensa na mbusa nse da na ahe no se am magic me ama bra sabra kro no na be sane me nti me dai na sama na me bo pitrim nti na mka chere mam se mbesa me san kofa na mam se nungwa se we me se ko pede okro no so bia na msi o meko ti miko e
I'm going to try. I'm saying, Miss Admin Bay, Nemana Sababium. Near Manda, I'm Sasa Michiboko, Miss Abba. Mammy ho, Hanum say. Tim Hono, made any time we make Obia and Siono, with the Mechisa, the Major Fabia. Obey my boy in Yama, boy name me good dear, manage more a coso. Na Danny Ponabetiam so dear. Oh, la home fine channel. If you are more, if your man called down, tea. Because you. It's a benton out of father. No, so your papa. He be a meeting canny boy. Or your bonnia, not ensure no air punishment. Yes, and see, in Papa Tias, my boy, no me face where I'm fire. Or be whom Papa no ye me one dear. No, them boy in the Mikoy. Tell me Mikoy no. And ensure no make a share boy and say, or pay me dear, any umbra micro may I come. And your bachelor so I'm a meaning me no ma. Bibia or Pebian and Saveca. Now boy in a train is our own penny. Boy is so I come my dinner or the own penny my main come. Until I am and talk about many boy in Tenam de Mijano was a bar. Me mamma, it's me bar on a minium. Me face born no. Number one number way, yes, Tim Savage share another boy for boy, dear, meeting so I'm sorry. Boy, give me chin, or the midget, or the because of what massacre of a boy was so sorry. I got fat boy was sorry on them. We all the Miko be must have any be frack or trimp now. Sorry. Say my boy no be free. Say on no more boy, I'm no person me chitty on the swana. Tina boy person mom be mana mo so boy me be. Ti meaning them Betsy cry. I feel something in our coin me wa me collapse sana na me tea. My conscience no more broad on dome. Gong. No me tini dry me san to say dear. Ya suje gu mo si maso dance man koma. Dana mo de ama me ne dunya sa ombe kumi. Tip ma nipa no se me nkoma nkoma bresa because onim say me koma menya bibia. Menya yem pe bia me nkom na me brother ha ono so nti me njai bibia na me mekom nti me mfi no me tita na me ti omo blood omo sana me ti jai me sa me wa hasisi akra me nemu dere ti se we no eja me sorry pie kofi a me nim de besi nsi ono ha no ha me sa o se obese me nkom Is only one to Only me, mammy. And then I'm saying, only Nipana saying, young pinter for my 6 or 7. When I penny, I be what it. I think for a new baby, you better come on so. I feel number 2 was say, Namadago no sooner. Or so one or carry, or carry no copiation. I say, Nippon Kuno for mono, Uno. New marker, new man who do accounts. I say, dear, and no submission. Kibiat, Yantonica can have Yantuaso. When say Ajano and Mecca, and over county, Adia. Janako, who are Mars on Crab on Tessino, no county. Kibiat Yantonica. Kwame, you're to the American. Mama Swan is Swabra Mumam and Chama Jamie, Radian Wassini, and Untim is so mountain of victory as a fool. Namidi for Prophet Joshua Barnes, or Tunan Safro Bibia, said I didn't burn a dowso, Wodiano, a Camilla Siabuani tent, you be crano, a Camilla Sonoso, or Permessa Craman on it, Ubidia Warisem, also Claudiano, or however, I know Moyawa to Dim Yari, Mehawi, Mr. Ubedru Mountain of Victory as of Moa, now so Udia Dancie, it mesre, so one cassa, or how Pianum Toncha. My young Toncha. Na me sure boss omo dwumade bia to di emergency na emergency ni no tumi on pe onkoso on po aware on po yeye on pe onpuntu ya twene ba na na chiwade aka no e basa na wudi adanse yeye na ayodia akwantu na ayodia aware na ayodia etie nya kwahi atwema twade Joshua Junction e ho ne nyame di for prophet Joshua Barnes ekodi ahia mesrawo e da kwasiada osom kase na ekoso anopa no so na wo na bibia de na akwa mesre e ya frefra na udu atwuma twede Joshua Junction na wankasa o ya ayira fe nyame difo 0540 44 70 00 0540 44 70 00 mama idiewu pa ohoro yeme di nkwampa
nipa eyefo yensini sentoma ntu hia nupa betimi de agum na siesie wo on nyadua herbal mixture ifi nyadua herbal center odum na to a nipa cho hwebi enche na tos no timi atibiedi wo fredjuma ba obana wie ufo bambara na mpotwe na supidi adu kwemi na hina uko ti apetiti hyene so woni be hete na utimi yesu ha na befre ko broni nipa dua no nipa no na ya sorry nai gozo guy so nipa no ya sorry so ni na sorry na bi Ewie chebe o. Na sorry na bi eso nipa dua na sorry nai na so na nsengu mwentie ye Somebody akoje nyadua herbal mixture if nyadua herbal center shabinensi so kama upedoso pona body akokolinak ashtown and afeke and herbal room fedimens keo habme asafo pfa tafu new road somebody on the frep 0558 565890 0558 565890 0270 417669 0270 417669 Nyadua herbal mixture if in Nyadua herbal center Chabi Naminia NCSU kama Prophet Joseph Mensah on that Angel Dominion International Church ano die nyame di fo kan say wono nko na akwaje ntete ama asofo akuni ne mintini Israel mamu de ne nsagu ne so ahira no nanim dia wanya no ekonkan payi wo de Bible ne nsafo na diguma enko bekuru nko nifa na no kra bia wa asem na adadi yesunsum ade hunamani na no kra na adadi okwa aware ne ntima me se kodagu no so wate obi kra tie me yade no de chinchina che wa fa ne se sumu enso bekom na ye hospital yade ukodru eye Angel Dominion International Church nyame difo obema nukre bia adadi yede ehia bibia nukre trudo yedwumadi ensuso nsini azan bia nim tibra na wonso wo hawa wonamu no behwe ne fare bai mesre ebia na okra no wutie mi kame ese okoje visa ukona wunya enko bekum konifa na daso ukọ die beka na ne bebem etimesre se o hobio anamu biada ebia na de no kra wuwu na atiesie abusuam opese ohu ne fire by akwantuo nsem o hobbe na de onam mesre nyina kwa Angel Dominion International Church ne ani nyame di for Prophet Joseph Mensah akodi ahia obi bisam se na himfa na mehu no misraw kumasi fo nyina ye kwahin etimatim bola junction eno eyaduada ene brada bia no sinkonya sanso so na enkran amasaman stadium junction countryside eno so ya wada bia ena nkokwo trado salvation school eno so ye fro Dominion City eno kwasia da bia etimesre afrefra no afre Prophet Joseph Mensah e was 0554 477959 0554 477959 we ayamodia eyadia essence media kama explodua with power and passion and yasem gidua Guinness ipacho se orishi she ofrejim na uya obe se fifre say wa na fifre so no ekosi yo na se akado so bogumnim na wosi guho ipacho fina kwi konum se bia se Guinness na namfo bodim na agiani arehom nyina ipacho Guinness obaya che daso hon mo ipacho ene ense bia ense ifina ko benum san ipacho Guinness kama pa ipacho che no so oba fafura ipacho ni mpani fiesura about ntwabi kodabi wa ya say papa you know no okotwabi ipacho oni mpani fiesura ntwabi wate sa enkatwei FDA atunse say pai Hakiba Travel and Tour Services for Quantum Semina Fakoda Womo, Uda so ne so be kwa kosua de wa manone ana okra no opeso okoye adwuma ho opeso nkwa na nyina utwa ho asu free Ghana na akwatra manone a mesrawo wa Quantum hihye biada mesrawo mekanfo Hakiba Travel and Tour Services ena di amawo omudwuma die nso nsini azan bia nim nya connection man sem bia utimi ntukwa wa bra agent odo ukọ oni office mpo meso any big company ndili ebe akwantu nsem a mira me tufo etimesre from air ticketing booking reservation ahodo any travel insurance no akwantu hihye biada fani nyina akodan Hakiba Travel and Tour Services na mi bisa o ma be na pese okoso Canada, US, Switzerland, and now Crano, Ebia na pese ko Japan.
Slovenia, Slovakia, Netherlands, Misrao, Ninano, Hakiba Travel and Tour Services. Or my background, I was with him. Ubodi is here to do a bombefua. And he never Hakiba Travel and Tour Services. Kumasa Swasi, Central Moscow, First Gate, Misrao, Frefra, no afraid penning for 0244 219 836. 0244-219-836. Alaska Star Enterprise, a home of quality wallpapers and 3D world mural design Osabika or Akiba. Alaska Star Enterprise. Channel super crazy promo. Super crazy discount na ekosro mamodi afa ho jimbi ipacho enchene ba wie tifina kwe so hia wallpapers kama design oba bia o kitchen no bathroom o living room o studio o salon bia restaurant bia ipacho Alaska Star Enterprise super crazy discount na debrewo number 1 so distributor of quality and original 3D wallpapers nina edu Alaska Star Enterprise AD Wall Mural Designs Alaska Star Enterprise Epacho Empa Noswa Enyafe Suto Humutu Empacho and the Apitan Peso Jasano a Hofendi Dasu Jasoba Pabiatu Nabiato Alaska Star Enterprise Nako Tubi Nabanya Sika Boom would say baby answer so kama pa I feel your blank curtains 21st century curtain designs Ahodwa Bida 3D epoxy designs and a kamikaze Ahodwa Abba Epacho Nanse and Sinsum in Suto and a transmography Fano, a hunina green basa, shouldn't nomina, President Hunya Tantana. But if you dear some water, and someone in say, Modiaco Alaska Star Enterprise, Nekoji 3D epoxy designs, the kamikaze Ahudo, Fadan Hunina, kama, Nanti Jia, Mipacho. Channel say yo adum yani Boss FM di hwemu ye Prudential Plaza Mrs. Anoche Plaza no hona mika first floor na fe enka yo Tiptoe Lane Circle Mall hope pusa homa 0554 114878 0554 114878 Alaska Star Enterprise still headquarters of quality and affordable wallpapers and blind curtains. Alomo bitters papa ye enzawe rade unya binuma ebama nubra nutan ye yambie ne aputo bi ne esone so ne de apetese so parent papa asom na otwabia esiesio wanum toso enzawe mi bodia na feelings between feelings alomo enza onum bi wate enyo fuisa dabi fuisa de nya num sapa na no ebama na edi ahini wo mu nti esiesio na mu wanum atoso misro eno basa abanche krado wanum asepuna etimesre se entwabie bo trimupe eya alomu enam de stamp na boso nonum bi na nsiesie na obi tieme obi bisa se nkoso na de na alomu oje ho sa we Center for Research into Plant Medicine wo mu kra de stamp aboso na meme ne hwan misra otwitwa bi na nsiesie oba wo fafura matwiawo sanso na oni mfihya du matwiawo so numbi na mum oba se nyame soa wasomdwe obosume miensa bosume nan kro no twakakra utimi didi na oyem kro no so awu ntam watimi atete omako etimi so betwa bia eden alomo bitters amuzo the pennies Dr. Nefro Nanyme bema osisi no dumja bema simje so bema na jofon aden ni yegude hunhu menua aden na esa bema kaskala ubrenie ipacho Dr. Muzu Sibra na onkenyano ibu ase kokwa agro no oyegina ho na sintrase fere ade ohwe nu sintrase sane pa nkoye na modi ane ko amuza so ye na wonsesio ensa gu basa ana se wonso na agene sisi yade o ko ase ka ne center boat atuo afrodi ya sisi dia aden aso wa bonaba company party mi ko jobi de jino ojonso no anwe ne sisi she wo bre amuzu Sibra no wonsesio kama akofa amuzu garlic bitters mamuja dia fuisa ni ye amuzu ke herbal bitters so oyama ese po asoche samfro wu dia trenche wu koba wo ti haw wo brepa ebadi akutwe wate na amuzu p herbal mixture no me ya na tu ase amuzu herbal mixture wakoda go no su moja doctor CDP semenu aye malaria therefore na tete wa me pacho aye amuzu herbal mixture na
esi omoja no krojen moja na so man fifa to say wa e pa cho Kotafo Club 600 Kumasi Christian Village and Puma filling station in Sharimu ewo Accra area 3 Emmanuel to abro sanon pa cho ebi ohonom sunyan Tajima Zongo Chinese House na fe AC Sports Stadium Junction Takrade also Amuzu on sabe kan ohonom babadi apuso homa ne Dr. Nikomo ewo 0247 776743 0247 776743 Dr. Amuzu Herbal Clinic Mauzi here Challo Dr. Amuzu the Penis doctor India's spiritual doctor prayer and healing palace near Drumesrao to me nyina free India said the wiase nyina agi atum no etimesre se o how bia wo mu India doctors men kan kire se wono de wajesum bia atum nanano mabosom fosom enkremofo som kristofo som wakani nyina abom en wadi didwuma na akoduru no ma incense ahodo chese candle different colors and afi crown spray ahodo ne chengre enkan say oh kwame me say candles also chengre enkan say bio candles ko eti candles ahodo and afi spray semna ahodo nku India doctor the man no de hihegu akwam se fatu anamon wankasa bedi hu adanse etuwa wa bofo otimi nkasa otimi nante obi kreatie me ne de na ye nkuda yesi abayifo twitwa so na omoboa ayesunsumu ade akra abra India doctor beboa e na okra wo de no eye wuwu na ate ase abusuam udia wo mawu ana babi watifie duru da no adwonso misrao dunso krobo India frao e na obi kreatie mi otimi mfafro no awba ayegonori ase feles ni nyina wo tu ase afe sunsun bi be hye no da sunsun bi ware ana wagya tum se watonsa no mo ntentan India doctor se bra no ntua promise and fair to us here. Love me alone and the Obano Obedon Kwana Beman or Town Kwan. If a hidden funny echo, a Hinamako being 18 or Bossini Kumasa Quantum Ponso. Now, no crow say, or yet, Jumaya Wada, a fiada, and a meminada. It had been to me a Dutch Robesin Kona to Miss Ray, a fair no affair India doctor. 0240 55 3682 0240 55 3682 and 0208297825 0208297825 Doctor 3 days Doctor 3 days Nansape now what you say from Zian Naturalist Clinic Zian Naturalist Clinic whoa tete kwaso nanum kwaso ne fa da so yade projin yem frefremu yen no ntia boy man say 3 days 3 days 3 days per Nansa bani peduanum unya ni babia it's a Zian Naturalist Clinic come go matim so say pine so bia nko kokramrewa kedesa mrantie Dr. 3 days will be amra isi Nansa pe 3 days sa bani peduanum na say yes we shadok na dog we there wo koye pa e pa cho gono syphilis candidiasis o de po atete man pa esa wode be gu umpratwen be transmogrify bani akọ Dr. 3 days aso ye na won sesio stroke hunso na agina na mota de hye ma no bonina onwo me pa cho anya mba nkwa na nwo be ma jimri kutu ye o wan sha no affect wa ya se bobodi Dr. 3 days twa wo Zian Naturalist Clinic na won sesio kama sese no agemu akọ kokran kan ye suma ko dai so nkubusa kompo brofudin papa unima yedin ye hwedin se o de cho neck balu neck balu dia den goita ana no kompo Dr. 3 days bra ana afenso so oyen kase mu specialist pa no mpere benyankwa hypertension diabetes fibroid koko mankani Dr. 3 days bra 3 days pa Mowie Kumasi atmetim Lumba Junction e hona be hu won o ye adwuma efri edwada ekosimi minida esi ana ho Joseph from makoda gonoso timi kan fo obi a dey na make am for Zian Naturalist Clinic omoni apuso of ma 0246 594117 0246 594117 0553 213587 0553 213587 Zian Naturalist Clinic Dr. 3 days pe no wie ke bia tienko ya to so dia na me ka kire se anonie bia badwa so na unya bi na ne namfo nyina bodem unya botro ba ko a
enipa bɛn na num ekɔ ne nsia so mutimi de yam huye na kyese ehwam chocolate ya ankasa ya chocolate ajimu pa na ya friend say Smirnoff chocolate ekuta good taste very tastidious saa so na ehwam papa ntimesre se wo ankasa wonni na afofo bodem na afofo dada afofro ba bia nyame do aduri man wo finsa unya hoho na mu nsi nkonwa na mo ankasa chesensa wo mo kono mo kodi hu adanse ama obi agya to so ofri adom mu kwa adom mu Smirnoff chocolate me so fa bi etopono ma na afofo yi ase na mo wo hwe hoho amesrew Smirnoff chocolate na na mo menase a wankasa na just utima yo de na was yagu yes about akra we let me fi atebuda me say Smirnoff chocolate na say chele pa na mo menase a luwa be so num buati Smirnoff chocolate no bi na ensiesio na kwa me de bi ni mesre esu kwa bra sujo ne ponko ba ko pe konfo ye bi aja sale no Mary de eno kani wo say esu enu madma ta choti bisra o ha be na namu etuatwa obi create me chese ono waje atum se jama akonfo nyina nya asofo nye na malamfo nye onko asu ho esu eduru dia den kura woti hwa anum di wase jama komdo wo kwa kwada no dua no no amo eska fa kodidi esu nya me onhira mo na nka wase afem asofo mo amen so na dua no ai wo ma amen ansa no adane dua no na dia nwanwa kura so ofre chiri no hwe na wo hawo no wontumi mmoa wo dana gisa ade eche so a nice hotel no amo akoda ho ade eche a wo umpewe na apede be etibia wutie me wakwantuo nsem de kɔbɔ ania na awai besra asuo sebra kɔtɔkɔsi didi kwa wo anwa o me no kase aguna sama ha ya kɔ na kɔ yo sebrem obi abo ani tadua wa fruit ya so na de ne nam asɔre fie tete sa na bay for small boy no aku ato atwene mesra asuo sebra na nanim adma tache wuti bisra adanse bocho ana okra wutie mi oba wonam wanu onyam nyina abusua de ahye kukuom na ehye fom mesra ukoduru awaware sem bibia bededa na akwam be man wotete wa asuo sebra me no kasa wunya adwuma nya wakosuku a wa yase nyina legonda wa mena to yam so still wunya adwuma nye asuo sebra ubedu nanim adma ta chodi udi bisra adwuma kwan ebie eti wo ha bia da wonam se yesusu mu ade akra de ame no to nchia wobekwa ba be dia danse wono okoba nyina ya danse botwu eti yakwa he aguna saman esu kwa brasujo na boboa no na de oka ne se ufra chirichiri na ba no problem wobenya ba bia da eti mesre se ya afefe esu se sie je number no ma hu sa afe no afa bidie an jiranda no me bobo tro 0243 134535 0243 134535 na ne WhatsApp line ni eno de esu se woni ma kenkan wa wi university na mom e ba kenkan ya akwadwo yes won timen kan eti so onim na wa brochire na atro bibia ba be fra brochire abekan na mom record na fa WhatsApp no wo boti e ho anu yi na odi amanti WhatsApp line ni 0557 667510 0557 667510 Nhyira 104.5 104.5 FM 104.5 FM yenu baby ya betwa komo so na mo minko agya ho na me godin komo agya mo akwaba amfo ye bi na mbom that's ramati ho fendi ho fa no kwa na otu bia na wo sakrem tina agya man su ho na nika kurukuru no ono an he obenya asem enya ne dia osia ne dia agya man su nya dia agya watie obaidin na mo yenya mara asem so yenko dia no so ansa wo dia na sha asesen tie me dia ne dia ba srema dia ana me de ma kai ni pa ne be srewa dia agya sa me na ote na me wo kaneshi police station na uwo fie ana na ma free efia be edwomo wana na me na de kwaye na mo aka ba kwasem de kwaye ye ne se wasem ade ne wie ne mfutro boy aja yenko de ye ne se
Osra ma de wie ye no a okoye no mfutro boy me de obesra ma de na wo krum na nipa no besra wade me wo krum osra odan oh abaye no na matwa t-shirt into obefa tawo obefa tawo no digu le kon na me de man it me de man wie ye okoye no ano wada na chi no na mfutro ye odan ebo me aja enko aja enko sakasa enti ekoba asa no na che se anopa no na me ho ye me basa me ho emfa me kra aro so mai na aja kasa enti nana de kwaya ye ne se na adom bi se nipa no asre wade na wode ade na ma no na fe ofiri wo nchen no na wo ho ye obasa ne ade ka se me da enti me da no ana na me hu eniema no eyichire ebato agia konfoye bi eka na bakosemu ne dia no de chance no okay ko Facebook Nhyira 104.5 FM ko tebi na fe yem fanko pe yem ba die na ehu bi aso nsitie nti ne eyichire me nti de ba ya ne se obi abusama sana me nkasa me mfi no emete de wo ka no na de wo ka no me nti me ma no nka nti wono ye dududu mo mete de na wo ka bia no ti de ba yene se da ku bi aja me so ayo sen e mi sen obi abusu asem won te bato ntumi nkasa ye nto aso me na me to ade beche obi e ka sam kra wo me fie wa bia me wona na mete obabia wasum obehunu niema na aga na asem a o kan se konfo ni bu wo mo no peskadi nti azan no ye papa no ana opese na ode niema bi efi bi keka no nti na aboa ne ka no aja ode no sabe o mka cho se odwene ho ya ka ho o sani e ba de nipa wo be ye no no bi gina wo nim se bia wadwene ho ka ngomo de ko ankafo dabi because obi wa sen ya obusi asem wa won kasa de amekasa bia me chese wontimi mamanim okay because de wo ka no me hwe ho de me ya na me ye enti sabane sa de nyame anim ye beka sa bia baye bi na wanya na bibisa ahonhom na omugu awodo bebre ensuo de so kan wa eyadom aja brebe no mu se o de na yakom sa yes ya o sa che o akra ho o minya 2.5 years hey sana omuhunu se na buso ni bia ni ho dabi akomre kam na me ba me kurom eya o senza no e bia boso me sansa de oba aguna samai ba be 6 months na fe no obi hu me ma me ka kire ne se ade bi aba me so no se ne me na ma ko chinchire ko fa me ne ma se ne abrewan de sa no be ka eya semu me na ma ko chinchire ko fa me ne ma chinchire be chese ade no de ye me no ne de obi kan na ye bo chene wo aha me wakra mete wo bia wasum uhuru ade hey yeah uhuru ade so bi kwa ade wonu bia betimi aka but obi wo so a ebe pushiri se onka na no wa we ye na de kwura fie na abayifo no ho a no ya no de ho agim etimi me de ne de na nsuo no so asama no wo mu nyina suro no na so je no ntimi na obi anim no so mo do ho ni de omu ni no omu ni din ntimi me kwa ya no say de nsuo jate na maame abetra ho enti da kro bi boys bi so mo behwe saye no krasa me da ho a na se kankane wodamachi ono me nete mo lo ba mu ho no pagu wo mo so abra kankane bi anso nti ho kankane bi anto no pam wo mu prepare akra no wo so no nti okwa ne de me hunu ya che me hu aboa ne bi se na on na ewere me so na aja na mesro wabusia no obi komum dabi yan krofo bi ano sa abre no ite so nkom no mu won kubem banko nkubem ha yo so wo side omna mu se na akom ewo ho na emmen ba bia aye won se ti fi fa sa ya la ho de aja denti na wo na me ntiazi me na ye ho no ye ni busum bia wo fie wo ye ni ayi bia wo me mete ya wo se bibi di kentemu ene si fie kentemu kra obi amana aduane ni so tu so ayira aye zabre we pra no na ope dabi sabi mi ne no ti na ope mi fie ona aho ne ye bam omu se ebra mu se ade ne ya akom no na ope ade wo pompo wono ne nam so ope ye fie ho no eho asama ye bam fo so du ba bia just da bia de ye me de akom so ti me na ba ye ne de nyame anim ni
na mempe no ni nyu eti da meka se oh ade de me anya hwe anya to me na me namfofo ni bia to me fo Cynthia no kanashi samuti a na bia to me fo se ne ekọ na me se me ekọ na maja me ma wo se so de ekọ nyame be kire nyame so onya nkire da ai asem be ekura ni me mato ade anya ske nipa ni me ade ba asem ni eti ebe mu a me se hey me nkọ ne ne ma no obi aso ntobi se me yaba je se me kwade a eye Tuesday no ti me to me ne ma ne sa me sura me pehuro na makogina wo mo achi me se abomo so ayemoka na je se ma to me ne ma wi na da me ma je se me ton a fe me ton aye to no na fe me ma je se me nkọ ho a na eka no na eba eka no na eba afi me ma je se me fe de me kwa na metumi ato me ne ma se nyina wo mu ska no hunu ba de obeso bia na da ni ska ndi esuro na de ko ya ko hye kwa yom ho kwa yom ho ne yen asase na ho yen asamanfo ni tia yen ya waboje ayo nso kwa no so wo ne ye do ti yen asase ni ba bia me wo no etimi da ya no oro ka chem se mi ni na chi ti bi di na chi akoi ti na oti de oka ono kasa me mete wa wo gira ho no nte ti mi di na chi akoi be ko no se ha ti na ade e chi ama kwasiela du ana na me kru fra kreba no ye DSP o doko MTU ho na me kru no ewowo no oye pani kakra eti o kasa bi mi ni kai Bidi kan me hunu tam. E bato adia konfo bi e kan abakosem ko Facebook na ko tibisi a. O ko Facebook a Nhyira 104.5 FM, YouTube is Nhyira TV. Adia ntwaso. Yo, minim tam a me manfro ka. De me hu ya na se makọ me nua ba akure frɛ na kue nsuo. Na ono so ni nsuo na ye bre ne bre. Ti ono na eje me. Ti mi tena mu no a na kyese ne ma na me fam no. Na enkoye. Ti akue nsuo de onu okunu no mo jemia na de anya wo de so ntimi ntere fie ho na me koye iti ya kwakrofo so no na ade ni free ka mu tisiye na me de share nti omu di magia iti me koye akogina ensuo mu na me swaye sa ha na metena ti mi so nyi obi na kire me iti me bawie ye no me kwatena ho no na ye se ye dodo ho kakra iti papa bi ye fe no pani ko nkwatia ofra krofo so no so ene komna so je na aka akola no eno papa ne ebobo de ama ye me omo di meche no ebe hu ti na obi anim de na aka me na me hya ho nti tadan ana na mata ye twanwia na ya tadan ba ku mi so mu ja na ba ku so mi dem na so bi nyeska obi ma encha ke oni am da unsuro unkwa David afa me kwata ho na me ho atome me transuo no ho no afa de na eyam ni nyina no na ekọ na wo bafo mu a mimi hu me wo bafo mu a wo hu mimi hu mimi ni wo mu adua me ma me kura ya aduane ne aka akra se du step na wo di wura ano na aduane na hwe agu o ma me ni tina wo di de so ekomo ne me sa me wo mu ana fe na me kura brɛ me mo no na me akasa se ya me no aduane ni ti mo boto no be kwa no baba ne si ho ti mi da wona mo 2.5 years na esu dan ho di kireo se titru eduru brada me hunu nipa bebre no ma ne je wo mu ana nipa de bebre aba na bi kesa wo ho a ebi te samrofo na ne bi di nkomo wo ho ana de adia abrofo bewuram ho oh nana sensu ne de wo mu ye different no mu de fi abuso mu ni ho mu na abrofo ye party bebre nipa different ebi ntia bi sa nkwatia wo obi kura timi ye bi a te sa kwadu ayapoto na mreke ka ho no no baba no mu de abrɛw na mu dia party se wonni mu hwe baabi a wo no agia ya mu dia party wo mu ni baabi a wo no but omo ba ya na wo mo so mo ye nipa da kropo obi amani no wo no ka no mehuni sa wo na wo ka no wo no ensuo no na onye obone na de no ka no eno no ka na make access comfort na de no kwetetigu wo no so no no pese wa challenge no ntina ma aboa ne ka no na nka aboa ka no wa chechire na aboa ka nko ohu wo pra wo ju pa wo te se de a wo nkwa sha ite ye tumi aja na de hu ye de hu se ana we na hu se
asuo kɔbra sojo ɛyɛ kramuni ɔyɛ ɔhene ɔna ka kyerɛ wo wɔbɛdan ne ho nipa ba saa we kura nkyɛ bia me ne me ba baabi afia maata yɛ kura yɛ hu no na yɛ hu no ame anhwɛ yɛ nim na ɔkɔtɔ yɛ on sɛ na mai bi de meka ana nam nim so ɔde brɛ me etimo no ana ihu so bi butu me kwa na nim nam sɛ ne nipa me yɛ ɔbaatan na ha kyerɛ yɛ wonam a wohwehwɛ yi na sɛ me bu yɛ afu kakra ntika na wura on sɛ baabi a mai si abrosan ewura mu no a ne nipa ne hyɛkyɛ na ɔkotu sɛ wɔfa baabi a mayɛ pu wɔ me wɔ no kɔ timi ba nam sɛ obi abefia nam bra poku so obi ama because papa no so timi bra ho abrewa no so ɛwɔ kyerɛ wo so obi ama me so sɛ obi aba ɛna kɔɛ nti ɔno de ɔmo daadaa yɛ ho nti ɛso gyina hu ne sɛ ɛsuo nie ɔno koraa no sɛ wɔgyina na abɛhu no a ne sɛ yɛ sia na onim a ɔbɛto san bi bom sɛ sunsum bi atwam ana lafe ntahwehwehwam na abefa ho ɛsɛ mampon fɛnsɛn agona saman market day manta hu ne pa ɛbrada won sɛ wɔ da bi wɔ kwabra ɛne da kwabra no a kwabra ne ba yɛkɔdi akwasi dɛ no ɛne dwom ɔkwan hwɛ a wobɛhu no tina mani botuto fra ne birisi no we de hu so no sɛ obi a wo wani de ohunu abɛhu na woni ani de awo hu no hom so wabo obedi dwo ye na edwa na ye bisi e no a ase etwa de ye ntone mu na ye titiriti aje wabre o na anya yizo na obi nya ne sika no obi abra to wadi bi wate na mi di bi pa wabre e akra ya so ma me kan aje me ba so no katamanto so osofo na me na wo okay osofo oni me pa bodake ai bodake hwe ade ne jino fo ni ago no aje na asi otimi twa so yeah maybe e ba ho na se wo watie go bre me ma wo watie go adan fomo a obedi kan aka cho se jai me ba wabo mba ko pe omu me bi wabo ba ko pe se brada no mi twa kokoma na no onfa na me se be kuma se abeton chense mi twa no onfa nti me koye no me na me hunu ne ma bi on se ma nkwa kom tete papa nti me ba ye na mbeto ne ma no koye ne ekoyiyi enchanse ne hwehwe ho ana nasum sɛ ɛyɛ dabɔne ompɛdede wo nti ade akyi wo kwada me kɔ nsuo mu a me ba no na mte sɛ machi obi ka machi ma na mje ka obi aso gyan so mi so obi bon mi so hunu na ja o ya me kakra fa ne me kɔda hɔ na ɔba me so o ka kyɛn sɛ saa da me hwɛ yi ompɛsa no ano no onya me bibia biem onya se fie ho na mom sa me ho no sa na dwe se wo so beba de awe a wo ba bi o sa woni no da wo no di akra no o ka no ano mo ka no o ka se we wona na bo ano na ebi o ka konfo na ese no ntu obetwe ni moja yes o ka no dabi emsan ko ye ni bibi tensa akoda nye bayi na we no so wani che konfo wo de bayi atono so nye bayi ensua kom bia na meka se wo kom nsua pa wa bia o ma wo huru bayi o mfa bayi ma visa o de bayi ma wontimi ni jamie no nhia but o bayi ne ma kyerɛw se bayi a wo tu akɔ ayere no o ma na emo no ye powerful bibia no a o de okra na ekɔ eti ya no bi ka se wo ye konfa wo ye bayifo no o mo boa egumu agodo bebre se me ye bayifo a ensuo no ma me so aje auto aka chem se tubu sumfo no la no ne baye wo auto aka chem se asuo o ye chiri o ye de hu se o kagu asum na o se ono no on se me ho nyina buta dɔso bia ba wutime wo wo ne ka kire o me dwonso ba akokra me wo me ho ti we de hu se asuo ekremuni oh na obi a ukro no ane ntia de be de hu ne so okay na de hu so he ne so na me dagu no so pa na nyimre o be so fifi me dagu no so so wo wura no wonim de me ba wife wonim so oton ade ewe wonim so bantu an wo wonim so yese ti bibia be hu no okay tanye ni nyina na ye ka mate ana wano anya du so a wontimi nkom ensu akom iti na ho me ne chia me wo baba me shatare bia na me da ho adwuma ne nyam na me ye nsuo ne na eye unse obra ne Ewaise Mu Nsem sa yiri se na esunsum ade sa eduabo ana bia nhwemu bia omo se enko agye ho omba otimi twa ko se esuo so san
na ya na o kasa kyerɛ wo sɛ wo hunu ade na obi a ɔno wani ne de obehunu de meka no ɛna ɔno wani kura adwuma no nyɛ ɔna ayɛ ɔmɛka bibi nkyerɛ wo sɛ nkwatia no etu ɔna bɛka kyerɛ sɛ kɔmfo nipa wei sɛ ni sense ɛna wɔyɛ nti me nipa no okura honhombɔne ma ne mfirifi anko na Peter Ziga sɛ wo nkwa okra de wɔmpɛ wo sɛ efo driver ofia wo sɛ wo nkwa okra de wɔmpɛ adɛ nti me mɛkyɛ no ya hɔ yɛ nikraman ɛnyɛ hwe agyira mo ano asa na nkra ofia no ɔmo nya nkra sɛ nkra no ofia no ayi nyɛ sɛ me na me di me mpɛ me ni bi krada yɛ wɔ spirit bi wɔ hɔ onuni ɔba bɛfa wɔm ɔfa kora mpɛ black no colors no onini bi hɔ no bɛfa ei na sɛ hɔ no wontimi ma hɔ woyɛ krɔmfo a wode ɔpa abra hɔ bɛwɛ ntimi ɔmo futi na wonim sɛ obi firi kwan mu ɔba na ɔwɔ anibɔne kukura nsonsombɔne a wobɛte so wɔ ka mu na mama obi akɔ ade ɔsɛ makwahunu wɔ ni wɔgyina kwa bɔ so ma memma na kyɛ sɛ nipa no ɔnyɛ ɔmpɛ sɛ ɔbɛsɔ no ɛtumi nkoa na mte fie no matumi ne nsuo no atraa na wahwɛ me a sɛ me papa no me maame no maadeɛ nyinaa no ne obiara ka no ho anidasoɔ biara ni wɔ me maame awu me papa awu me wɔfa no mu nyinaa awu nti papa no a na medaa no nti nana sɛ nsuo akɔm no deɛ wokɔm na sɛ wokɔm no kuram na wontwa torɔ deɛ deɛ wopɛ biaa wɔde ma wo nsuo kora deɛ ne sɛ honhom ne ba no ɔmu ta nsuo ani da bio na hwɛ nsuo yi ɔno kwamena no koraa no ne ho ohu ɔtumi bɔ kɔkɔɔ na sɛ nyɛ ɔhyehyɛ so na wabɔ mfuturo me wo na menyɛ fa akora ɔma wafu baba no wabɔ mfuturo na wabɛhyɛ baabi a wobɛhu no eti yɛwɔ na nyɛ nsuo nyinaa so na etimi yɛ adwuma nyɛ nsuo nyinaa na etimi yɛ adwuma okay adia fa no matu dwama ho na bɛsɛ fa to dwana afɛ yɛnto akɔmɔ no so me number no yɛ 0243 13 45 35 0243 45 35 the WhatsApp number no and na me phone nyina wo fie eti mo frɛ no ma amfa bibia aka ɛne ata braw ai 055 76 67 510 me WhatsApp number no 055 76 67 510 me WhatsApp number no that's ramete enti na na ba sa no a obi a wani akra na ba no na omo ka adebone no me o ha no mu di gu no so na nso nya sa na tie so but me ba no na nkra me ye madwuma me chese ba bia so amedru bia me nkra ska akra wo de niam na be ma me na emu me mfa betumi akodi pa na ton awie na manya kakra na ma ba betua wo ka o kan si ho mitra ho obia twi de niam ma me but edru mra bia wo mo anu hu sa waso de o betumi ama wa boboka wo mo aso bebre oska eti hwa me we eya na me say ye be wura nsuom obi a wo kura ha amane bi aho ba wo nkura bosom wo awo sa bosom e so mo kura ba ye e fa ne wo mo wo akwatu no bosom ana wo ne ba ye na ode ata ho eti akom no difference ba me ensa ne wom me semesha galantio me yimi ti kokwa me ye de ye ono ano wonde na yire no anso asiesie won woni problem na mo ye ya de ba akone se ya na ya ware ene ye problem me metimi no atra metimi no akon ma foko me kasa me Porsche so but obi aso ho na ni jo but enye ye nea on so on betimi no abeya de bi this e bia omo he da yi ba akoma asene ne ntra ena ye no kra ye no akonfo no a ye nsa bi omo wo ye ho no won hye dam power ye ajana be ma tete wa ya azu ha no oh tete me say ya ne emanya me do na me di ade ni nyina na owem oh ano de ya na wo di bia na be bi yo boni asu ha no oh dabi o ma musa wonye ne he dabi odi lem musa so no ne nana no ne ba no nti so wale wa ono de ye bibia na okom yo but ya ne ye ho ahomete me no
ya wa ho mete me ka say obi hu say o twe ho ma me say dano o tati e say obrafo ko nhwemu Ewaise Mu Nsem for we eduabo ye ko da no so nina konfo ye bi adia sala live Ewaise Mu Nsem so Nhyira 104.5 FM bibi aja usuma poko ntonchi ebo hia kuma na wa kase betu ba kwa me gonga ebo no ndu a ebe wura sunsumu wiase na menua boda kai ama esunsumu apo ebe ne sa hwere bia ama esunsumu apo ne amienso de ba no kitu obi anim nti ebo no ndu ampa chochi wate ebo apa adia safa na mastu jana menko akwara nso me number no ye 0243 13 45 35 me WhatsApp number no me so ya mo mfre so munye audio no mame me ho ye ni network obo osana na mafra wa wonfa me fa enya dwuma etime sron fre 055 76 67 510 na mom nyame ya domo a da kwasi ada we de ebesimo no afere ni ewura nsuom etiwa mo fra bro kire ba mo wa Ghana ha mo fra Accra Tamale Kofo Odua obi e ba baby mo beda de mo ni problem mo ba e ho no hotel fofofo wo betimi abeda kwasala we atwa mo ade ebesim no eni ewura nsuom e ho no sofo timi ba dini ni timi ba malam timi ba wo bia timi ba wo ba be kan wasem a kire no na obeboa wa boa wa shobo enu ano no bibi kakra bi fa ne se niam kakra bi abeto no eni e de ma no awura nsuom enu ano no showo na de anwanwa ne so yes ade we ya obo wo tron letter obetimi ya tron letter ye gu ha be se wo ne kase so obeti abe yibi na de aka no wa mfa letters we duma no onye okay etina na akra na sam ne de papa no ne maame no na se wasakwa ya abanoma enti adwojo ne niam awum yes na sam ne te enti anya baye da bi ana nsuo no so pere bone a enka ebi kro me nani hu obefra nani okay enya ayi obeso ne nante na em se wanya boafo ena me ka chen se so ka so benya boafo a onya ai sebe ma kro otwempra kro obetimi aba ma ge na yade bi bi kro betwe seka ne ade obewie ne nani so ate no aje wo ani o sa na ekoso yeah mama o se sa na ekoso yeah me no odar ma fasikan obeye niema bi na wonti ase jesu opon na adwuma eso ye ade no na omo so na adafo no asofo ni bia ewom wokọ no asise mimi di asofo ati anka na ma bra banka sei so but ni nyina ye adwuma no so senyame mfre wo a wonti menye ana so sunsum no so mfa wo a na so be for so aye konfo a wonti bi mo brad ngoje be gan dabi na nsuo ne na ye adwuma no eti sa wo no so ne ko ye konfo na ado hu betu nsuo no wo boa wo beti ato mate adia ye betu anko mo se ndu ba bia abejafo nya mam we de konfo ye bi na me dago no so no me se ebo no ndu a boda k be ma esunsuma po miensa ti de kitu bi anim so onya ti we se pa na se samike be ma esunsuma po fe de bia we ma bi ba cho wuti we ya na se samike ba so what you say is abonondu a ahona honhum ni nyina be hwa ase abeye mo ti samike ipacho ifere bia no mama ya honhum apo miensa abonondu ati biwate bebo pa afena kwa me gong metu mbo ase na mo fasi madago no so no me fasi me samu akwa ya kasa de wate no bi antu nka me hyew ba di ne so be yi ti o ti se obi botwini gengen na odi ya Tini pie me pa, emu dry me sa. Jeba sa ya wo yeden. Semi collapse sana me dreams you know na. At times in so different be share. Say na wa crowd na so deal. Say into mo bodondon sa na meeting no. E dry me sa. And na ensio ba ku bi so odene ba be mama me.
those behuns, you know, so payment. About your trunk, on so Facebook, Nicoti, Facebook, about your page Nhyira 104.5 FM. You like and share and comment our concert group and annually. Or since so Travis are no copies, you know, so copy wa, whom so who do, na in Subako, at the bar, man, so on Warren, on would do. Young trunk, on so. Boy, no, nebe can no more jammy cacra, nine son of me, so at me. The more son of meeting Jana boy. Insuring Banaba, Munjana, or Mojana can find my bahu na mutibium. San echoes sant. But no first starting no on Yemi Bonnie be like if you are me to honor say if I know the matter no one median Indiana bet na mention. No, the Diana Bremy, me pesca no dear mammy. No, Jimmy Susan, on you be an or a or hard Gianna so egg. But I mean, in danger or sima so a day. As the CID officer. Okay, yes, I'm quite a class. I don't know call from Honeda Bay. Nay, Tuesday. Adia, Museum, nay, brother. So the elder Asia. And I'll now quite then. Like, let me constance you. To me, drew on none band in a cheap. Nechi mum share coin. The tree bebre. Nam say, to me, drew a mum shame. Me, John, or say, mammy, oh, quain, bra. One Henechi. One Henechimpo. Wasn't it less than a nechi here? Sir, a bassa. Na at the end, Ebia, or mamma crying yam, and I'll be one Ebia no our road. It was a dark ropa, Obequaquia in wed. Mati Adia. Or your bow. Auntie, maybe say, one who sano. Sure now I be crown my menium one. No one dada. Na Jadia may make answer, no miss shot. And I on set 3 months one, no more to pan will be Tafo. The first banner I among be brew. If you need plenty of Rosanna. I want a mammy co brigade, not the meal. It's no miss shot. Na anajo me yamwa coming, I'm per se. The toilet. To be doing most will be 10 and Nhyira. Maybe Rawa no Rawa. And I'm a Sam at Chibaka, Mamma, or where only be. It's Adana, if you're for no say brother piano, no taba be Jaya Quan. Mati Ajamidasi. No for to us. No, say, bra. No, say, me, remember. I'm saying, if I know, how do you know who's a mirror? For the man, so you just say, you'll be naughty on. Now, me coy. Oh, pretty, me shame me. Like, no, for fair, means me, boy, didn't miss me try to say, and I'll say, me name's me coin and you, but your besans you. No, so names and I am bans you. I'm saying, by your debut. No, sir, no, say. Ayo papa lam doing near to me God or see a dry down but she should crow no auntie. No one dada. Onim dear cousin now, sim papa, then my party or crowing or papa fancy. On ye me she or if I'm madam for. And also me pen and down for and say I no say me kuto to be kuto no ordinary son and none me too. Sa na man be that the name you make or die no by oba oda me kata so na yem she me yan from se dada bobi na me kata so papa here so bi ani so nko na hu no nti efre ko no no di ngomo yeah no beda me chen ni ta beda me chen so me trim no de ni sabe ni nam sa no say o da me asa akra fofo o kra me nso de openipo o kra me ti ba sala na misro na makanya mpese masula kujina mpapa na ere mpa no mpapa ere nse beye na ye no okwetu so okwetu nti mpapa nja me na mpapa nso se dada na hwi ni obi anwa onim to no do nim hwi obi anwa mpapa se me nda hwi ni mse da obi wo hata na misro first start ba na misro mse da obi wo ketani se mpapa ere se me fa me beye mpe nti onko mu so bi da ho omo hwe no she why sa yeah nti mpapa yesi mi makobe makobe to oba na se enema na oba no ya no bia na otete nti na nsuo no strike no mi njin disension na ye no otete yeah ono aduane o mame unso di kan ka se ebra obeka ho sa no obi ekrokro
Yeah, also crocodile pacono. Oh, and I didn't mommy cancer and say, if you go in me, I can see you Jan ma before you kono. And then I call son. Also, on Sanko Pemasa man come penny gun covagino. It's all it means also by Johnny life of mine saying on some feet, no more de very no. Tell you know about anytime be out by your name. Me told me, last time I'm who do no, I mean, share. And see. Papa any yes and number papa any aduane papa adin ka mako die aduane de me pe na makako na ntine ni ba no makasa sa mo ko sam de mfa me mame ti na so say na se na eri nya me ho tan no mpe ma sem kra because no say papa first bon panso papa ji na ka se me ne entafo no mpe ma sem kra ti na bia na eri ni ya se okro me ti ya ko fun grants you no odimechi no ni me ko ewie nyina odimechi bia oba me o de bia na promo no bia so ye be fo yeah me ko so say omonti fi obi na nya bia so ye be fo promo say bia me pie na say me hu say mami me say mami do ye be fo anti na hu omo me hu be ye obetwe nkram si hwe mom mami no coordinate esi form no de ne na hwe wi ena ibi on say pipe on so obon se ni pe bubara aponche ena obun si yo no mu she ti ne sam na make kan no no mu se ni boso na sa na mo ti okrom ho ti mi ta ka o me se na ju se nkran group na mponchi oyo ya na eni pa o na mo nya we ye enyo mu nya na eni pa obi a swara mochi ni mu shara ntete ye nipa gu pepa no bebre wase mi ko busu na dia tun se nipa gu ho o de bucket dro obi ani ho watch me bi krom ha oti one and kama wo na ju wo ono so kama yo na ne kama ka dia feso ne kama ha no mo pia no o fa body boba ku se team de ti o ha na ju na abra bi di bona ba say watch me hwe eno na ju de o de bobo me o de bobo me no na ju hwe pa na me ha wa no jaduma nti hu mponche ni nkama na ju anyom nyina na ni omunya na emwa bebe na nipa ti amunya hwe yenta komo no so nti nsam na America no na omu se TV gram ni obi ko di agro kan nipa na metwen o se besi akọ bi ma obeyi iti na mini obi an di agro obi baba me ncha na ma me be friend se ama be ma obeyi nti he no wan kon nchen se ba sa na me ye din sa na nsu number me nsu ate like oni me onso so young onyini I saw young ho na onim so onyini wadi pipiti pepe so di mo manyi papa na mebam kakra adi ari na are de bia me kasa no adum microphone kasa mi ti de ho chere na we ajam pento kwa bia se no onim de akwaya no se akwaya ese no ase obi en control no me masem abem into ombe ha no na ese so onim dabone wonim ada nsuo no eni be menhia te esa na ase omo ya nti wo ha omo a bo nso omo twe ho kọ afi de no first pa omo ya ma won hunhunu bi nti wo so kasa kire no okay ye twa humra sima ye ba atwa nkomo no so me say India movie ka bi na si ti mu hwe boate hu te wiase mi sem ye fa me kwa me gong black. We are not in normal times. It's bright. So I urge you to stick to the precautionary measures in our fight against this global pandemic. Wash your hands as often as possible with soap and running water. Please do well to augment the hand washing with hand sanitizers containing 70% alcohol content. Even if your hands are not visibly dirty, don't touch your face. Keep social distancing. Avoid handshake. Stay distant. Stop the spread. Save lives. Hello there. My name is Ruben, host of Dry Time on Love 99.5. We are not in normal times, so I urge you to stick to the precautionary measures in our fight against this global pandemic. Wash your hands as often as possible with soap and running water. Please do well to augment the hand washing with hand sanitizers containing 70% alcohol content. Even if
your hands are not visibly dirty. Don't touch your face. Keep social distancing. Avoid handshake. Stay distant. Stop the spread. Stay back. Hello there. My name is Ruben, host of Drive Time on Love 99.5. We are now in normal times, so I urge you to stick to the precautionary measures in our fight against this global pandemic. Wash your hands as often as possible with soap and running water. Please do well to augment the hand washing with hand sanitizers containing 70% alcohol content, even if your hands are not visibly dirty. Don't touch your face. Keep social distancing. Avoid handshake. Stay distant. Stop the spread. Stay back. Hello there. My name is Ruben, host of Drive Time on Love 99.5. We are now in normal times, so I urge you to stick to the precautionary measures in our fight against this global pandemic. Wash your hands as often as possible with soap and running water. Please do well to augment the hand washing with hand sanitizers containing 70% alcohol content, even if your hands are not visibly dirty. Don't touch your face. Keep social distancing. Avoid handshake. Stay distant. Stop the spread. Stay back. Hello there. My name is Ruben, host of Drive Time on Love 99.5. We are now in normal. We did in Shraba Aquasi Jessinia Mitchell, Premier Sanka the Ewaise Mu or Chadian and Sabre, Yadia Yuna Abu COVID-19, and into Wabra many passenger for coffee. And son of a foot trotro and as a commercial car here. We said, in some of the only sanitizer I am. Afe, Wabra went to scary air Jones Samson, and sanitizer fire inside. We do feel no homes. The Indian coffee and Fiji and Family at the ocean. Then she had no 9 coffees in here. We did in Shraba Aquasi Jessinia Mitchell, Premier Sanka the Ewaise Mu or Chadian and Sabre, Yadia Yuna Abu COVID-19, and into Wabra many passenger for coffee. And son of a foot trotro and as a commercial car here. We said, in some of the only sanitizer I am. Afe, Wabra went to scary air Jones Samson, and sanitizer fire inside. We do feel no homes. The Indian coffee and Fiji and Family at the ocean. Then she had no 9 coffees in here. We did in Shraba Aquasi Jessinia Mitchell, Premier Sanka the Ewaise Mu. Special African rice. And then I add come for you be Ediofie or name of fast Lumina, Tabuna, Emu Edie, about your food lovers. Special African rice. But you do Jumwa, Emundi Tahopo, Bakubi Onwa, Akasia Kasibes Kukumuti, we Enyamu, a year brew, about your open Mopadia, a food lovers. Special African rice. A Yamajolo fries, plain rice. I said, you need beer, the movie be an empacho here. Food lovers, Special African rice. Munia and Cosibro Yamunechi, for the final. Monsam, who could just write a hope, Nemo de Safatamo, a food lovers, Special African rice. Tisam, no feel what it. Way and Sabia, me pacho, a brother, your more chassis. He said, Commercial, na Brunia Sina, Umbertos Nomanum, a new Belly delight. A perfect blend of Belly's cream liqueur and the African honey, as some say, now transna bodem, now Georgia, who now Kakazambia Chamu, no access, no Chagaka, a new Belly's delight. But your uncle Anum, then for Munum, among free Trabia, but a new Belly's delight, the Africa, Wapapa, de Asumu. Shabi Hawati, Nabakas Rame Gongo, and the food menton, oh, we are some so. Your father is some Wakaba. Yes, on the man, so no, nam. Or in a co, or no neighbor. You see about King, what you dream. Now I come no pay. Ope, Debbie. Umpa come no. Debbie. The Union Fruso. Mate. Yampanko go ahead. Now, and watching it, he says, Chrome Honum, Bridge Biabro for no air. And also in Sunday, Jiwamu. And what's them to say? Me tea like Namina Bakun and you decro. Me wanna girl walk off a picture be by a wounds and I insinuate cheating a operation. Now say, now we're here.
no na minim papa me shede bisa say ho no say beige number na bloni ni sete camera o sete camera na o insio ni ba mba be didi no try na o broni ni wie te munya pekere no mdu hu say insio no say no tie oyo ba etwa insio bechi insio wan fo ni mama echi na ode ma onu kwa na ndam onu ni mba no I say fish no tinechi na ode ma we de hu so no as ni fa minim no de me ba me man kan shom say me da man ka nka me wow tine even buy ne chi ne ma omo ne chi kwa ne chi nyina ne chi nwi ni nyina ne chi nwi bebebe no nyina brofo nso ba ifu ti om seti ka man si wana jo like I somewhere seti si no ma some consume kwa ya mamra so na ma bibi some ya mamra no de ton gunsu no na so mo oba be edi afa yi no mo de gun ti oba na camera no onu so e fast no ni chi no ade ma o so hu camera no yeah o hu no ni chi is om si wana jo anu de mi nim de na jo no mo ye no unu se bia o ma ye ni nyina awie na mo ko cha na jo obedi ye na o mo cho try na chi tinipa na ye san wan ko du ni krom no wie okumboni no okuwi kra wonderful. Okay, now confirm so you say no oba na say bema. Confirm no yes. O confirm no oba. Oni ni kunu. Di oba na du ko wrem ho no. Omo da so okromo sisi a. Ni kunu no, mi papa wi chi no. Am say o twi moto na car kese be twi afa no so. Confirm ni kunu ne. Car afa no so. Car for chefa into we wo ya mo kra mo hu ne yi ba fo. Ti confirm anga sanso ne fu adoa otio. O wi Konfuba no. Ne fa kongono bi. Ntimi nyehwe, nam se wa ko hwenu mpo. Oda so wo sisi a. Oda so me minister we wudi a me nko wa che. Me na se, ese se akom no ompe nti be hwe na afi ye di hujuma. Adi akasa, abedafo me hu obi a o, aso obi a be di nti afa. Me nua Sami Kesu ofia. Bro kakai. Na afi ebo no ndu a, wa ma esunsumu apo ne bi. Ba ko miensa, fere bi a be ne sa. Wala ke mo akoba. Ye nua me nua. Wati akoda idi. Osu Nsem na no hye. I say movie. Pa. Na menim de nti a ababa wa no so ompe de wanya no. Na ne obi andimi nhye no. Ewo mu sa. Nanso osu ade bia ewo asase we se so. On se da na me no ka se ye de hyebreba. Into sebre na wo de bae no. Ade bi ho no ma ne ka ho. But it will appear on the time I was say the be epie. But say wu nimu a obeka say mempe. You obi o no mo ane de bantem. Obi o ane de be kwa chiri. Ababa wo ye o te bi kra obehwe ne sunsumu ne sebre mu die de wo no ne star no be ready no. Na adwuma ye so de ba asase so no. But this answer enipa bebre ho munnim saa ne man nti no. Waso eye bosomsom mamenka sem bi nkyere watiefo eno mo hwew bosom ye different from insuo. There's a two different kind da enso so da ntam bebre o ka chro sem na o ka bosom ho se de wonwene edua waye dua wa sketch dua te se wa sketch dua na de asi ho no no si dua no wo na wo do nsa nwene no intimi nkasa intimi nko intimi move but insuo kasa emuvu eko ehome papa unzo de yete enti se nipa sua de ekọ akire no beti ase na menim de enti ababa wa no so ompe de enti no uso so ompe e se wan kasa buza na ma memram obi anu a akoma kanu a akoma kanu be kaso peda obi empe enti nyo no ne fort akomre kanwa obi empe eti enyanru tam wono ano obedwane akọ obi o se obi mboa no ya onyi ni se ebi wono ma se environment ya busu mu brono yete so enipa ye no mo nam no eno so kan obi se wo die kanta minimum wo kanta kan wo no wo ankasa particular na opi osika
papa eni ntina na wo pese obedi e chire no won say dem chew because the minimum wo kanta ya tena ho no na wo pe osika enti so obehwa won say wo de na du ba bi a wo yese tie ma omo a omo masika ne ba e ba so no wani je na ne je ti na wo yira free sa wo ba sa enti we die no minim ni parent ne omo ne wo no how musifa de be sa pepepe owusu sa pepepe hwe sometimes unim ade bi o no na once study bible ni yi ankwa kira owusu baka ne say hwe tama Elia and Elijah nyankopon fa ba ko no di Elijah no unsa na o de enwan na ntwie na ye adwuma e wo sere so e ka na ye nse akom no tumirika te se krik and now nke baka so ye de ben o comfort John the Baptist according to Bible nature say na what be poso e dwan ngoma na kata no ho na no odi ntutu mebe ne wo so on say dey ti o enti na nka wuzu nke baka so ye hwan o comfort enti e wo say enipa ebie adwene ni mu menu aba menim de enti a o dwane de me pesa me kama ne te ase ne say eniema nyina awusu ye according to the Bible no Proverbs chapter 16 verse 1 and 16 verse 9 and 19:23 or 23:19 or since suye bebre enipa akomamu ba de awurade asesa na bebem. It means everything the si wasasi su bia na so the Bible ni di so tell say nyame ne ma na ye de bay abem because I say there are many plans in a man's heart, but God directs their steps. How say that? And to us young fan say ene ususu say obaba adwuma se nyame say o mane mama emamu da emamu da opa plan say mo mekwa akra meye say mefa meye say ne wa tenale nyina de ato de nyame pese bam no ebebam because on the ball on the nim de pese o de wo ye ya te yayi na wonim se asuo be fa ne da on life mu but nyame nim die mu no ye musa sembi ona ka so abodam sanate no omunum se ade an kabaya kama san komo bayo ko be do chenye ye gana me adi for no o ya o se mission o se awade bi bible na kuta o se ahonhum nyinara teni o ahonhum nyinara everyone onyankopon whether say ahonhum ne papa ana ye bone ne efinyankopon enye bible na na me yete asese emre bi ohene bi na okokon ai friend Ahab nyankopon ka say me suma mo fa atro hom ko say adifo nanum teni o mo fa atro hom enko say adifo nanum na wontwa onsan komtrontre Ahab because me pese me kunu adifo 400 obia san komtro ba ko pena no small boy bi Bible say wo ba na pe odi ohene ka say we ya wo ba musa say aka small boy bi o say we ya bo nka papa mfa mo ono pe obeka papa nya o say o manka enti o say tia say hunhum nyinara efinyankopon na de o pe no de ye de be o de ye sometimes ya na ye judge niema yenim ozu ye judge niema yenim de biara me ko me say ye judge niema yenim o say na me ka cho say pe wo mante wo ni wayi na me ka chero enti de onimu no o say say na onim say na akwamne kam obitimi hia ana oba tenti say pankwa fa Yesu ayo kraje nkwa ana me say na Yesu no na bo me e di asam na ageka me Yesu ne niam ni bi na me ye no ensu anyam na me bo ye o Yesu ne niam bi o de ba ye no na o say me nkwatra ho okay so me ke na na pe yenko sunsumu wiase yeah enti o so dia me pesa me ka che me nua ba say menim sa abusua wo ho ena wo ma me ne papa menim sa emre pa esemu no ebia ne kasa obete eniama bi ase na wahu ba bi eso de niama ye de be efa nti usu de meka che ne nyina ne se onto ne bo ase situ bo ase wate na wo hu akofe kura no oh na no unim se me first person manisa ne obeba me first person manisa ne yeah obeba me fa no se na musa se ale na ha no o se ma bo ne ho ba che yeah be se ne ye adwuma na do o so ye konvo oh so me fa no me fa manisa musa no onim adi abusa be ka che o de ne si o ba de ne si
me frɛ ho no afei ɔsɔ ne nso nyinaa te no no ho nyinaa fo problem sa adan am say na ho ne ka kyerɛ me ɔsɔ ɔbɔ no ho ba kyɛ ɔsɔ no yɛ adwuma na obi ahwɛ no amoa no yes e boy man afiri mo beku no asem o ka kyerɛ me no dabi obi ntime moa one day me see the oil na me masem ni ntina omo agya ne life no say oye na adwere so obeya eye wono me masem sa onye masem sa nche sa oyo so woni da nsuo no eda ebia na ne be ma kwahia mate yo aja me da asem pacho yewura honhom wiase na sunsum wiase na bodake man apom yensa ye ba man bi ti ha woni ne baba ose duabo biam na bia dia nko duabo nsem ho ya be kan sisi a e wiase nsem so na mo yewura sunsum wiase aba Yes, ya bawura honhom wiase na sunsum wiase yenkoti apɔmiɛsa ye brother K de ebe na nwumre fere bia ebe ne sa ɔman honhom apɔmiɛsa ne bi wani ko asa woyɛ a sunsum ɛsɛw bibia brother K mu akɔba ya ne awusu yo wadaro masam no obi etio agya kra ne mu ahye no obo yina me girlfriend na wa kwam obi ne na anyem asese obi akomo agya ma hye no ti du samre yam pacho agronim obenye din ko Facebook Nhyira 104.5 FM na ko tibi baraka yanko also yensa niema we say ye ka niema miensa ye honhom ade also nim say ye de nan ene nante form enna asase na nkasa nso no e wo honhom enti onan na wodi tetia form no nso no spirit so na wotitia enti the first na wo so nipa bia so wo hwene say ba bia wotia bia no e so you very careful baby a wutia bia no also ya hweye pa because wonna masase no so na wokɔ anase wo ba no bia bi ho no ma wutia kra na nsese wo ye de ben ka wutia ho yemfa ne se du ya ho no mo a baby a ya aso ne ye wo no obedu aba ro mpaboa bisasa de ntina ro mpaboa esansa asase na nkasa no sunsum bi yede ben e wasase ne so farensansa wodware awia yensra na se yenware mfiri na ase emfa ma yetrim yedware firi yetrim na de akoy na ase the moment na ben de na ase no ese fini a wo ho ni nyina yede ben e ka fom ho e wo se e ka fom ho ensese wo san fa e de firi esoro e fom de ba soro enti obia wo tie nse no so se wo sra ya nsra mfiri ya na ase nko ye soro ne mom ya sra firi ye soro ade ba ye na ase unya sra wi a asa unya sra wi a asa so what say ade ne kire no unya sra wi a asa dia to so mienu owusu ye hwa de bi anopa tutu from 3 o'clock to 5 so obi start say otia o antia edene enye so obi asia anopa tutu from 3 up to 5 o'clock 5:30 obi sia no otia owusu otiam kase ma chi o menye so because Bible na kuta no Job chapter 3 verse 8 wasi ye woni pa bi ohono mo a omo kese a day a huhum kuta omo ne Leviathan enti so otia o kese a they curse that day enti do accept
Santia, who a chino or Tim, Minia Machio. No. Because I can't trust them now. Or my tia says you were days be on one. Also, them say you were weak. About for Mudiso, days about for Mudiso. Our beer or bought for Edebe or control. And to a brabo we say money and namono. So, person who quite ni more abrabomoa. And ni person who say one can say home. But body way no, and a wabishim. And to Osoliano pa. I also who said your bear nema. Dear Tosso, me and Sunny. Osu sa what that sorry no pa. Debiada. Oba sorry. Tene and solid peja mu straight o tene afa wo nan benkum esi from first I won pass so if you won pass na esia fa wo nan benkum esi from because the strength of you ayo nifa enti sa wo solid from pass wa I was so do nan benkum mu na yeden esi from but ensi from just wa sorry straight o tene now do na benkum esi from now what na say empa so some short time be with a prayer from your spirit and son will move because that day no that time now sorry no there is a spirit a cover but when you know say ni say na say me ya obetimi afiri niam bebri ya ebetom nti dia me di twato enipa ntie no muntie ne ni say moment aba soli bia no wo do na si fom no ma honhom ne nkasa nkyerɛw sometimes also bo say ebi on ma wo soli na wo yesa o tikasa say kasa de ben e kyerɛw ntu say dipa bebre kasa so meti bibi say na e ka kyerɛ me e spirit ene kasa kyerɛw nti e de besi ya all right but akemi da say that's never chunk come on so Mama nyine ba no amusi antwentwe aso nyame aduma dwada ya to aso anse na eduaba ho nsem tie no akonkon da kwhye fridge nyame aduma dwada ye beto aso but okay also me koyi ye bia homatum obi wo ho no ma na bia or stroke obi wa na diabetes by house stroke how diabetes bema osusu se ma ye mre e wo mpem oba wo se mini atenka obi wo se mi sisi pa ya me ya obi wo se koko hano anaso obi ono mo a owusu ubon se ni nipadua ne pressure pa etete on abrabo mu number ba ko pe na abefre 0241 84 74 83 0241 84 74 83 se stroke na yaw diabetes na how koko etete wa brabo oya bema o se ma ye mre wo mpem o bema no fon wa na efon number ba ko pe na ese wo frɛ o de frɛ number we na me ne won kasa 0241 84 74 83 0241 84 74 83 se stroke na etete diabetes na how koko ene how oya bema waye mre wo mpam anasa oyoba wuni atenka yeso mu a wo de bibia enye ontehwe anasa chese wan kasa particular no unu nipadua nim se enema nkoyie number betimi afre eye 0241 84 74 83 0241 84 74 83 baby biara wo bia ofre me a ye bedi nkomo me di number na tudwa bio 0241 84
7483 bema osu se waye mere wompem koko how stroke and account to them diabetes and eteto pressure pa and also waist pain one number draw bia enko what the frame number no ni enhwe 0241 847483 osu medase Miss Medas, Yanko Amanso 83581, 83582, 83583, 83584. Yefa Kosika Kevin Fe, and Ninka, Yami at my daughter Yasan to us. So live, Ewaise Mu Nsem. So, hello. That's gone. Jatan in here. What boy, you man? Nhyira. Joel. I had Marco Cobain and the word we. You. And you made it. And some of you, now yes, you. Mr. Comfort, you be over here, Mr. Senava Bonayadi. Or you say, if you said in private, Yaman come on. Come so, hello. Go. Jatan in here. I'm a patron. We still be able to be poor, say a winning quanta. City boy, young guy. You, my patron, and I go on the channel without a man. You. You must mention the same how. Yama will be as a papa of a gay. What's a fakaka? Never can say. Openema yakitina komuna anga bebo anya tienti na ase hana na ase wo hu se bibi but enyehu and again lesbian so the sebi impredia sanipa enye sebi krama na akofaya toni e baby ne dase Miss Medase hello Ibacho udi na okasa frɛ aja uzumaju yejo wanu mi that's Ramete. I don't see Piao. What was your phone in a Piao? Mamma Philomena name, Mammy Yako, Aduato, or Mummy Effie, Momu Yako, whom I work in anyway. I don't see. I come no, I just was so on pen. Intimidate Nana Confor, Nadaruma, of that fire prison, 10. Also, a fire prison, Omra is yelling in the conservation army. Why? Mate. I'm from Santono, so many Brofi. And I am from a Brofi, no music. Bagazai. If I'm Brofi, no music. Bagazai. If I'm a Brofi, no music. Oh, that be, I didn't you. Mate. I want to get to you know. They fired the Baba away. Mate, and I was in Yakopo, Enshaw, Yacha, Jama, such a very phone. Harley, the go, Jatan, maybe I the Mustafa Kofi Abraham, do the pass. That's Ramete, young guy. Me patcho convoy be one what I say, if any clear massive and like you, one can on Jenny White. Mate, they make an answer me more was in my pamoyo. Sebi, young soon probably. I don't say it. Home money pen on Hawano. Now, I was home, so I would make us a compare. Your best say, convoy ye said Bruce Benyado. I want to turn so bit me a boy, maybe you will this will be me a buamo. One, 8 boat, Nipiana Cano, Empire. When you finish something, I'm telling you before coming down with baby. Yeah, that's it. Hello. Give me some idea. Yeah, Papa. Sule young guy. You. Na misra ba yo no ba ya mpembo afọ onkom na ina sofo ya ba kura wanje duru kura na onya sare misra na bwana na onkom na onfambo na komfort di bua wo bua ke o ke ya sare mpani fori na e dawurma se misra na onkom yo yeah that's it producer say for the chat. Hello. Yeah, good evening. Good evening. Okay. Nyame adom na so e udi na akasa frɛ Efrem koda m ka efra sekare na me ka ti ya me ni abaya ni se abaya ajina ode ba se me mpɛ no on ti na ajina nsuo yɛ adepa de tie se ni se nsuo no on penese ma ko ni ti enche ambatam ta bri ni pa nyina ti krom ho nso o ma anya bi na me de ni krom de ɛyɛ nsusu yɛ nsuo bi dam krom se aduru ti to be na de sana kronfo pia nsuo na tweet na kronfo wa wu pie kwa akwa wi ade wo bo se ehunu kan wa san abati to nto oboku ni ko na nta abaya ne onti ase na ankom na abeboa no
Yati, Hale. 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 Robbie. Baba, Madwe. Yaja. My chairman boss, so full lager, the Biobia Michiano. Yeah. The Biobia Michiano. Yo. Many of thy Ozon Peron. Yabi. Yeah. I'll come up first and Yami Bishano. No, Fandiago. Mamma, come for you to come here. If you are the children, what I say? Because Yakupon, I have a for be also the first one. It was anyway. It is a mere I do not do a Yago. That's a one pet. That's the Yin That's a black criminal, ABC now, one year with ya. And over, what was the offer? Let it so, never yell for paying. I was done a honey bibia, Uncle Yammy about. But I say, yes, so that's a P. Robbie. Hello. 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 Dago, I'm on up with the Quinajo. Yeah, Joe. Namisha next to family. Oh, Johnson. We did the good of this become Kazafa under the quiet. Now, Gaka can say. I'm not going to go on any about the no. And in any one of the piano, the name there was one person, and beside another will be a one person. Or more must be pie money as you are. Mate. You come check your business goodness. Chabidi, any goodness does it be? You come up as when you change the palm chow. Pia. Hello. 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 Who's again? Hello. Hello. Nebacho, come on, this is a come here. I do some majo. Yeah, Jababa. I want to say. Nemia do microcram. Yo, we can definitely take people. What are my dear? Yo, Nane, dear, we share some for the ones who are bread, bread. Now, Bano Suno, or come a bobuano. Dear Eba Assassi so. Obano Obawa dear. Nananum Etiasia Situano, Kasaki with a Womukro, a Domano Case, a man in Mawali, Memano, Memawan, Ketomos, Kedomaya dear. It says a common any year, and no idea. So much as here. It can be money be my hour diomoke. I just don't my behind. Omukini pa no domano. O Makuri. Now, Quano Tatame, the man who fetches gramo. Abrofo and no moda, a France for no, any Libanon for no, oh Maculi, Kater is that cell, a Jewish be a million more. The blue woman and alcohol. Now, Kwame Brono sooner no see. The near Brofoni Libanon for Netty Paco. So, it is how you will normally back down and it there, as you said, you both you cry, you both Daniel can't come go so. It's as a war baby beyond open shoe, you should overcome. So, yeah, that's it. Producer, say for the church on 9 so Harley. Harley. Brother. Yeah, Joe, you're the bravo. Oh, you're the 12. Oh, my magic. I saw for a part of your purpose to tell you, you might have 1 hour. I saw for me, so who was again, number to I saw from the friend, I know. Yeah, Van Tuja. When you feel a woman, sir. I never know I'm going to have a joke for me. What is it? I know why I'm a confirm. Hey, Robin. You best you know. I come and now come to Nansen. When who believe so, and then you come in here and you. And you won't come. Or why am I watching a crowd? Every crowd. Mr. Tobia, oh. Now, Minya Bacala, Germany Bremen was what I did. Yeah. What the call is was wait. Oh, Germany Bremen. On the question, Canada workshop. And almost will be a brother in the chow. Why? Brother, no, that's all. I don't answer. You're from Coco High. You may have not got a so. I come in. Why? No more cover. Did you say, bro? Yenu abe o hiamoa kwambia so kwame yini wonu hu asema e beta wachi na nyina ketra pamodifo so for leja ho de e be jane na ma no sala me hu ka kire me na yen hwe de rade de mefa so pa mawura me pacho ade ope wele je hu ye mo ne kom ope
Wose ma me betena na papa ni ni di nkomo ohu no. Yeah. Saa na ba ne tawudi ni bia. Enne ma me no wo isikani kase. Ndi se bia na wadoma kyade nyame de akyɛ wo no. Ndi wo pa me yenhwɛ na ye moa na saade no. Sabe mpadu asa. Wo ani. Ndi wo hu ade. So no aka kyɛ so no ye adwuma. De adwuma na so pɛ so no ye. Like I see anya ebia na nyame adoma kyade de mfiri nyame o. Sa. Efiri bonsam. Efiri bonsam. Ndi yenyim firi oso. Eh, ne wompe. Kwame. Oso yenyim firi ne so nti ye weke trapa ho. Se de edi etimi ya manfo se mino de ye obayi. Me de megidi. Ye wani nti. Ah, na dem sura meka. En krepa na meka kire wo. Me suro ba kokora. Ye pon ye kwatu. Obi tie sesi ya. Mene na je. Me suro ba dai. Ye bo hwe anka na bo me hwe. Suro ba kokora. Ba kokora me suro. Me de na etumi antu. Sami me de me fansa ya de me de ya de yi. Timi ba ye me fansa ya de. Eni fa me chiwa de ka me. Me intira si ye wo chiwa de be kan. Ye so ba na first person na mfre no. Me first person no. Okay. Etu oni sina hu nyina afọ na buzom sa adan na me kan de si nyina akire wo. Me bro me na se ehihye me. Ebe so so mpe. Ayemre. Ye be ke trapa mo ama kwan bia so mpe de. O pe de anke be bo chi do ko anim. Kwame nti so bo hu ba che. Kwame o so mpe de a sebe da mani mo ne bede. Ye de anke boa no na bia ro be di ye da chi bia no so mpe de a ye be boa mra ko why. Gidi na de ba ye say ye mo amre ye gidi na be ta chira ma de open won saka why de radio ase nti be ye ni me obi nti nsuro me mfa nkum me mfa nse wade enso na ya ka kwame ya chia abusuafo nyina nyame ya adom ya wo hwehwe de firi dwara be du de fi kwame ya bro radio hu ye mo body bi ankan ya ase dan kon de be nyame ye kwani ya chia adofo ago miwura na nampo twemasi santene bre mpon kese para na be obi a wo no yire ma me je me hia mo me chia odi fo micro su ebo Bishop Jewadu kwame wapa no Jerusalem chapel baby obi so ba mpeyo odi fata tamos ya me kese na du so ma mu nyina so mu nyina kwame me share me so anga afena Margaret ko na besimo Margaret se opani bi odi mu pa ya wona se ka ku no e wo UK kwame ya to aso ya me adoma e be fe ndedi nkomo Margaret me so aba ko peso wa su ebo aso anti age me share kodwofo dwo so atwuma me share kwame nyame ko bibi ahon radio adoma Edwara se okan ye beto aso. Edamu nyina se ya sorry so na de obi ato aso ya to de Ewaise Mu Nsem ya sunsun se mu de headquarters ene ensem do sopo ahemfie na nka munti anka mfa so bia ni so ye kopra hode a Edwara beto aso asidan koma producer na afia abejafo nyina me de Ewaise Mu Kontonchi ebu ehia kuma na wakasi betu ba kwa me gong ya sorry so de agoro e de adamu undiluted kama kana ye to aso edamu nyina se akamo